چوم جزیره باغچه هاتم جزیره باغچه گلو ریحان نابدایه وی گلو ریحان نابدایه منو اسمر دل هيكا وان جينا راجمه منو جابرش دل هيكا وان قندي يا چشمه چوم جزیره بر آبه هاتم جزیره بر آبه روكا قرتي قلابي وي روكا قرتي قلابي سيران كرلي ريزا ميري سر آبي منو ياري سيران كرلي ريزا ميرا سر آبي او كچكا باجاري لي او دلالا باجاري رو كليلكا حناري خد مرادي بك لريحانا بر آبي لريحانا بر آبي بدنگ امرullah منال sabah بخیر روز باش تماشا و نجام بخیراتن بر اکران TRT کردی ایرادیس تر تجا ملسر برنامه که خوش امی بهره در باز بکن ملسر مجارن گلی که باش باقن سه اندزیارن هجال استودیو من امی بواره لسر هم ترمی ام بیجن هم و برهنان آوی هم امردی خود چوا باشتر بکن ام ورم آوی چوا بهتر بکن امی باسا وی که بکن هلبت گلوون چی دکن روشاوی چوایا اون جیت کارش میره بنویسیم برنامه اما بی پیامی وقت نابیم بیجن 657 53 62 به نمره وندکارن نمره پیام بشینن هم سر تلگرامی هم سر واتساپی هم سر اینستاگرامی هک پرسک و هبی او کسی کود بخچه خو مستعد چین نفسا لمال خو پشت پاندمی دی لبالکون خو گله کسانم بشین و اکسرایم بچوک چیکرین امی با سوانجی بکن چت چاوا بهترم دکارن و اینا زیاده بکن امی با سوان یکا هر بیک بکن سند زیارن هجال استودیو من مگوت هم قطواندن سکناندن از میوان خو بدم ناساندن و ام دست پی بکن به علی اکبر ارگون اسپاس کن تو بخیراتی امرullah مناس تجيب خیراتی سرچاواتاتی يجبو دنگه تجبو موزیکاتی خوش اسپاس کن مالتاوا مهمت تکچه اندزیاری زراعتی تو بخیراتی صافي خير فاضل بابا ان شاء الله باش سروجي عمبارة ميران دبيجن وساجبو سروجي حياور بخيراتی صافي خاجه رازي خودش رازی بیم جی باشن مالا آوا و مهمت بیلگی نوجه اندزیاری زراعتی تجيب خیراتی خير فاضل بابا صاغم سپاس دکم و امی بسامی آکان امجی اندزیار زراعت جموشی حیاور سرسرا سرچاوان رازی بی امجی جوالات سر حدش دشتا مشیاتن گلک جوارا سلامانیه از گلک سپاس دکم سرسرا سرچاوان امجی سلاوی خواه جوان ره دشین از بدستور و هر دویان به ماموسته خود دست بی بکم بسامی آکان ام بیجن ماموسته ما گفتم ایرو هم بحثا و برهنانم بکن هم بحثا ترمی ام بیجن جبوکو چاوا بیتر ام زیده بکن می بحثا وام بکن دست بکن دست خوازمون هم سر قادا موشی و هم جد بکشتی و بحث بکن جبو کو ام عرض خو بهتر کاربنج سوده ور بکرین ورم آوی بهتر باش بکن ام چی بکن باش تبه سفتم اوکی بجنم بجن ای کوانه تماشاوانی گوداری متکن ام سلامی خوشوان راد بجن سلام تشین جوان دشت مشیرا جوالات سر حدرا ام سلام تشین جوان را ای کو اوا امک دده لنوا چاندنیان دا دارستانیان دا بر حیوانان نوا رازو بغان دا ای کو خبتن و خدانا خویت رجنا نوا اخی ام سلام جوانات شینن ام سلام تشین جوان اوی کو امک اون سرمایه دیو باب مو و معلمت مو ای کو فر امک دانه جوان ام سلام خوت شینن يعني عرض قيمتها يشكوتي ام دبيجنا مش عرضي هاتنا ام ترنا عرضي حتى بشنا عرضي ام حوجه عرضينا نو سايا
Çünkü her rojül dünya insan zede dibin ama erd aynı cihaya icav çiye erdane ji babê me ji mara mîras maye em jî têlin ji zarî xwe re hêj neqlê li pê me gelevî erdanê em wisa binêrin lê ku hem ji bo me re xwarin bîne ji bonê terşê me re alif bîne ji bonê cî ku em avayî xwe çêdikin ji bo cî ku tedê em teng dibin em terine daristaniya ku em bêhna xwe bên bistînin ji wî qasî re îca me çand dikin em dibêjin ku cî ku avayî tê çêkirin ne wisa ye cî ku avayî tê çêkirin em dibêjin bila zemîna wî sert bî ji bonê depremê re tabii ve xonekî baş qeye ha cî ku asê bî ferskin pal bî em dibêjin li haderê wekî teras em ew dikin daristan em bêjin zafsalê dar em datînin ji bo ku bide asêkirin ku nebî aşîtan ra ya jî nebî ku xirab bî ha êtirê çiye ye ji bonê merayet me hene çayret me hene evî jî em dibêjin ji bonê heywanet me ji bonê alifa wî re gelebê muhafaza kirin ha berê ku en zav tedî tarımê ku em dibêjin çandiniyê jî em gene cî dûz cî verma wî zêde îca la derê gele em dîqata çî bikin em dîqata ewkê gele bikin evan erdê tanê tedê em di nava me de tiştekê em dibêjin ava zêde jî zirare ji bonê çandiniyê re ava zêde jî çand ku kêmbayî zêde ye kêmbaya wî zirare aynı zêdebûniya wî jî wê zirar bide çandiniya me çane cî ku zêde av hebî wê nem çêbî wê li wê derê nexweşînê ku em naxwazin çêbî ha çî îca wê direne soronî problemî wî derkevê wê zeviya me zûtir ji bers derkevê ji qasî em ava xwe gele dîqat bikin heta gotineke wiha ye dibêjin av şûrê dûdev e dû zêv zav bidî wê tu xirab bikî kêm bidî û dîsa xirab bikî divê em qerara wî hevsengî wî zanibin ne wisa anegorê ew kêm tinêrin ava tedî rêncberî me kolê tinêrin ew jî fehm dikin a ê ku daristanî çandinî müdüriyê de dixebitin mühendisê me jî kopirs bikin ewan jî tikan ji wan re rê nîşandin egleb cotkarê me ku li zeviya xwe tinêrin zanin ê avê yani cî giring em dikar misabêjin ne wisa yani cî ku em lê zeviyê bikin biçînin divê hilbijartin avê diyarkirina wê gelekî giring ne wisa belê başa spas hayca çi heye dîsa jî tabii ew kê me heye gotek dibin gübre em gübre hem perêmezê de tere hem jî mesrafa wî heye hem jî watek ku em gübre ca kom tavîjne nava zeviya xwe gele tedî insanek ku çand tere doktor ku çand tehellê xwe dike tinhêr çi kêmaye hebî anegorî gele bide çünkü gübre de çiqa fayda heye enek jî ku zêde em bidin ti nava erdê me de wê qalintî belê ji wê qasî anegorî wî gele bê gübre kirin başka çi em dîqat dikin başka gene tedî her sal ser ev em zeviyê xwe ferskî me xiste genim em her sal genim ser ev navêjin salek em bavêjin genim çünkü genim çi ye familya genim em dibêjin buğdaygil li pê wî çî gele em bavêjin ferskim pincar şeker pancarî li pê em çî bavêjin ferskim bêjin karis misir bêjin ha salê carekî em ewkê xwe degîj bikin yani berê xwe em degîş bikin em cî xwe degîj bikin û em erdê zêde ne aciz kirin nadast dibêjin ne wisa bêjin minavebe bêjara dibêjin minavebe hayca çi ye dîsa jî tedî wetê ku em erdê xwe radikin erd rakirinê de jî önemli ye çi önemli ye wextê ku erda me zav zêde heşk û pejî bê em gele ranekin zav çemrû bî dîsa jî em ranekin tu wextî wî da em bên avrom wextê avromî gele bê rakirin em ê savan jî bikin mamoste spey bat sekirim lê em hemyal ser hev nebêjin bila millet baş fêm kî ez ê berê xwe bidim Mehmet Bilgin em behsa seraya bikin helbet sera jî piştî pandemiyê gelekî di nav millet de zêde bûn bi taybetî jî dî millet balkonê xwe jî van tiştem dibînin ku jêdikin lê ez vê bipirsim wextê em seraya çê dikin çi hewcê dest pê gedem hê jî çi hebin baş e na sera em bên zivistanê jî çê dibe havînê jî çê dibe sera manaya xwe çi ye em bên wê îklîmê de çi tune besa em kanin bi serê tiştî yanî em dixwazin em kanin üretmişkin çi ye mesela örnek vereyim em kê zivistanê em kê fireng üretmişkin çi me lazim gorey havîniyê em bên demê wê germ me lazim pekî em kê wê germe em kê çi to bikin serê de yani tiştî mühim dike wê germe çi to wînî werî mesela pê doğal qaynaxa wînî werî dike pê gazê wînî werî komirê wînî werî avê germ şekî çi to şekî eko mühim e tabii hikûmet hemen em bên son 10 salên jî gorê serê jî pir desteklama jî dide son 10 sala da pir desteklama dide değiştî me seracılığê de hêlê sêwregên
hele Karali hele Haran per çedike. Yani beri demam et got serat Ali Antalya dat bir men hamle dilerin heremeji. Nefsel bajarın vak Merdine Diyarbakır Urfa'ya taybetiri hay gelek yem vanji dibinin usakiyat ki evji piştkiri deyin. Özellikle ben şarederiye mesurici ben deşli mesurici da ser seracılığı da per desteklemirdi ki heft sarayıma surici hana. Heft sarayıma belediye surici hana şun tespit biye nezike çağrıda çiftçi meji Suriye'de ben desteki hükümet istan diye hibe u gore abi ekona xaxa sarıcılığı şeydikine. Na Suriye'de belki ve bihis diye muz çekir. Muz normalde tropikal. Yani mehenare Suriye bistine ne muz Suriye ne bist bu ne bej. Evet. Gündeki me Suriye. Suriye sa ber bir jotkari ve pir zede desek nez bağırım ne sa un pirli ser desek. Babukala da Suriye zaten jotkariye de Çandiniye de babukala. Yani hele rahay asıl usul hayvaniye ben babukala da vişit gene. Çünkü Mezopotamya hay tane genem da spekerine hayana çedikine. Tabii emni zanın işte emtişta zanın hem henari Suriye hem jivette bir pul bibera ali rahayi. Evzede başı. Ser aracılığı bakın mesela muz az peşte pır şaş bu. Yani bu yani Muhammed Cemtaf şunu hatta böyleri. Meçhul ziyaret kir seram medi Norgava dara Antalya. Yani dema embejin şart و merci ve iklimi var hazır kirşinde her tişti be. Yalnız yani mühim şey gün şuna var go mesafana gore Antalya go hinkem kirşinde go ürünü xafrut heyko önemli. Yoksa ben Suriye'de müze çeki, seride çeki, bir maliyeti 20 milyon be. Mesafede bir 20 dedi be. Var gana be. Karızra ko xlas ke. Karızra ki mevcut ke. Ve evnaji evji rastiye ke ve jotkarji jwena fede bistinin olsa yani tçeke u zarar bike evji priskreke ke mezin ez bağırım. Evet. Ya başı hem beri xabden Mehmet Tekçe. Mehmet Tekçe tecidi ser bxeyrat em bejin. Bitere me got me betel ser aliye kesxandına daram bisekinin peşiz ve bepirsim heya ma kesxandını kengiye. Budama. Amjera dibene budama. Budama beri çiye te şekil dedi dara. Sevi gu meyve hin şabab hin rınçıbı ve diye budama şerdi. Vakti ve kiçağı vakti ve emin gorey bölge değişti be. Ama kurala hoşiye hava germayı hava zistanı bu derbasa bahar edibe özellikle budama bahar edibe tabi abim payız eji son bahar eji edibe ama hana tebra baş bahar hava 15 derece gubunsa hedi gumera kanu uj mal xwa derketasa budama ve çağı geres bibe em ben hanek jotkari me yanlış dikin hin hava germ nebiye hin em ben bitki jeret bed xewday bitki hin xewday budam çe dikin je şinda sermatı evci ku budam boyi dar birim diye dar sermacı kotel ve dare dar je per zeda je etkilenmişti be boy vay geres hava 15 derece bin 15 eydi kumar konu ve der ve der va budama ve çağı be hem budama bu çedikin boy sonuçta insan bir terbiye mezinde be darji geres bir terbiye be budama çedi be Yani jiboku embejin berevi zede bebe baştır bebe nefsa evdar embejin baştır mezin bebe embe kes xandın epektiğini nefsa embin dar car hayt edin yori pır meyve digre amaca me ne pır meyve gertene amaca me qalit hele bir hindik bin mirab qalite bin bir qalit he bir hindik bin
sebebi abi emin dalevi fazla, dalevi şikesti. Özellikle ijdara ki da tadını lider قولك دردك هذا وانا جورتي دردخن سبي قدار فرا بوا ديه اما جماعه داره فرا بكن يعني ام وید خازن دنه و داره دا لیدر که تنبه دکی قولی خواهی اند جبین اشید که بینه هبن اما ام وید تشید چه بکن تشتگی ده از بیجم اول بحث کرد جودکاری ما آوه فازه دادنه محصولی خواه جوانا وقت نه چقاس آف بدی ویرون بقاس فازه چیده به مرا علاجه که داری دکتر علاج داده دبی روی حبه که دبی روی یکی بخواه یا روی سسیا بخواه دبی از شاشا بخم دقاتی وایه از راحت ببم دبی نابی یان نشه جبوی وایه yani حقی چاندنی چقاست گرس بقاس آف بیدی تبی از چقاس فازلا آف بیدم از فازلا محصول بس اینم تشتکی یانشه Yani av ziyade jiwan xera dikem dikar musabejin yoksa av ne çare yani. آف زیاده yani وی عردیجی دو کجا وی ایرونی دو کجا البته چاندن چه نابا و ساله Belki jeli gor em bejin berheman yani tişta kume çandi diguherine usa em bejin mesela bejin şebeşe beji gelek xoşun şehrine ama ya avi piçeki tamavan keme yani ligor berhemeji em dikarim bejin diguheri. tabi tişti beji tişti be av tişti hem beji ve hem ame gorro leka tamave başkay Xoştire yani dema em dikrinci em tişten usa digerinirsa tişti beji ve havi ayrı tişti havi da fazla ave pedi zarara yani hakkı bir çıkas esat vay pedi ama tabi az çıkas fazla pedim az fazla mahsul bisinim na او تشتكي yanlış araziye çoraklaşmıştı ve doğru boy gübreleme tişteki bejim جودکاری پرک analiz nakin عردی خان دارن گوره دستینن حال بو که belki ایچی وی عردی دا belki او گوره ذاتان هی gerek مرا هر عردی خان analiz بکه گوره وی analize ده هری گوره بستینی که tabi analiz چطور تستاندن او کاجین که بخوازی همه بحث بکن بوی سر آجت تشتگی بیجم سرا هم بین هیرو دونم سرا پنج حب آیله geçim havayı tane dönüm hem bas akhway yani jibo 5 malbatan dikarin de barafa bid dönüm apkin ha dönüm saray tahaben tkani pe geçim akhabiki jibo vay am saracılığı tavsiye ederken yani ez ve bepirsim edeme belki Mehmet Bilgin betir zanı beve gele mesela damam işte serayı dikrin havini ediyem için işte zivistan edibinin zistaniyem her feki dibinin tamam var ne vekeve yani zirare ve cihen ez bağır yani zirare ve ne benci em bejin fede ve bekedi tüne هری ورک راسته هاوینه ام گبره ارگانیک گبره هم کنم پیدنه که زمستان مثلا امکانی سه ارگانیک پیدنه اما گرگ امی میوهی هین زیاده مزن بکن دیگه ام تقویه تشتادنده که نه ضررلیه اما تشت مثلا روی هم دوغال نانده که ام گرمه yapay olarak dinde ki. Yani ev tamamen diguheriye ya. Jiberwan takviye yani. Takviye edinde ki bitki besin elementleri hem takviye edinde ki mikro besin elementleri hem takviye edinde ki elle tam mikro nole havine nab. Yani mesela de çim pazarı hem de bir işte serayına hem kıyma kopyen aynı. Lavra tamamen hemani ne benavi hemani ne. Gerek işte meyve çiki haberde. Germe de mesela roya da haberde. Ama گویم سر دادن سه چیش کی نوله آب ناب نوله تشتی اورجینال نابه. Tabii. Ama İsa ve abi sezonu dervazdı ki. Rasta qana bir ihtiyacımı çareser ki. Ştek cevahiyet çandiniye da hem kubejin kalite o verim nay aleki. Şawe vate kutubeji tam kalite ve tiştek verim. Kim bi vate kutubeji verim tedit iru insan zede buna koykirin jona lazım. İşte gele tu henek dışarıdan tu takviye bidi. Çünkü seram kengi serat be çetkin. Seravate ku zaten taam lider ve çedbi kes
سرا چرا که zaten. Rasta. Avate ko ya sariti he ya havayda sıkıntı ki tu çağı da serada ica uçak insan müdahale etkeleri. Belki zararı belki insan yaratın ama tam ayu citrij nagire. Yani helbet tahmin agre edi evci bu sektörek ne olsa mustemdejin yani lazım beyveji nabe yani bejin arz talep ezbarın talep çizede. Sadece bu hoş internavi jeninen ferskim bölgeme Doğu Anadolu bölgesi emjbo çiğaglab jbo seraya yoktin be havaletme değinmiş bun em tiştek vakit bejin ki mesela jbone ko fide xwe mehki dume zutir مثلا تدید حوا هج سری بهاری دو نکای فیده خوی کی اما چیت سرای دالتینی دومت پیشیدت که باوی زویه خوی یا جی سری پاییزه هج کو پاییز ناتیه دروا سبزیت خراب دبن ایجا چند بیاتی کو سرای دب مهک دومت daha درج من turfanda Aj bu khasir yani sadece ku ambejin jbone aman yetiştirmiş ki navine bu ökeraji hem bu zutiya zuko derkevi o ku dereng xlas bi أواجه هي مثلا. نعرف. ما مستموسا بيجي مثلا ون هر سجي عند زيارم ولهرم يجي براستي عردي ما بير بفيدة بون بريجي جالك تجدهاتن شاندن هدية ديام دبينن كو كيم بويا أبيك دعالية مشيدة بيجي مش بر كونجوراتنا إنها عردي ودري وك دشتك مزنا وبراستي جي جالك فيدة أم بيجي برهمين باشلي شيء دبون شاول رحاية جي بري ما بحثا بيبرات كر إيران بحثا قارستكم بحثا تشتين دندك وايد بموس شيء دبنيدي. Yani evçima da güheri edi verim avan kim bu yani bizim bera başnadım berhemime başçınabın an em insan güherine. Na ferskim em deşta muşe bejin. Mesela valla de zerhade deşta muşe zav nay naskirin ama tişteki usaki heye de nava Türkiye'de deştavi belki sıra çare datı. Çünkü çar mesela deşte mehne deşta muşe deşta blanıxı deşta malazgiri li deşta lize. Çıkaye alanavi çıkaye alanavi 2 milyon و 708 هزار دونمه مش کم بیشتر مش چقایه 8 میلیون و 668 هزار دونمه جوی چی جبو ساده جبو چاندنی چقا عراضی مهیه 3 میلیون و 507 هزار دونم عراضی مجبو چاندنیه هیه ها جبون چایر چقا اوکت مهیه نیزه 500 هزار دونم چایر هیه و 3 میلیون و 500 هزار دونم فرسکیم اوکی مهیه مرعی مهیه ها ایجا چانه لحاظی مثلا داشته مشی وسا پتانسیل کیه نیزه میلیون و 400 هزار دونم گنم تاویتن جهادری چقا گنم تهلانین 700 هزار تون گنم تهلانیتن 700 هزار تون گنم ده تقریبا که کل ترکیه نیسکی 20 میلیونی به 700 هزار دونم 700 هزار تون رژیه که پر باشه جمشته لحاظی نیسکی 175 هزار تون جهته هلانیتن 700 هزار تون şeker pancarı tehelanıtın deşta muşe. Yani deşta muşe hanadiri kova arpastan yek arpastan dudu kotkevi avdayı avam bejin belki kodbi rakibi harane. Zav nay naskirin ama hav qasaku umudame heyej deştame. Ama iro harane و موشه بدون بهر کام بنیر و کی کار به وای و برهم خوشیانی نمامسته. هناری خوانیتن ایوان کوب مزانیا مجی قشری مبانیا جارکتن inşallah beje inşallah zebeşi mebaniya yani çünkü امی havine bakın ve şebe şave de bebin nayda deştame tedi jivira programek mazın lazım çünkü çima lazım le deştame milyonu dusudu 5000 hab terşi küçük heye 31000 hab terşi mazın heye 8000 hab camuş heye de tahmin ki havqa ki kodeşteki girane o ava ko avdani jit kevel öderi bi servi avdani yani ji tereniski ko avji ko ketevdirja vermice hun tahmin mümkün havqasa ko em berevi havqasi vermaya başı başı em hinekşili verma denge ma Emrullah bilsin kaşmere stranik çavabece em hinek stranik kohdarik Kefamın zerrete Diprim gavatü te Roja pestene binem Ve be halimim te Kefamın zerrete Diprim gavatü te Roja pestene binem Ve
ويجب حالمنتي قامرنك من هبه ويجي حس كرنا تبه جنتك وبتبه من نبي وجنتي قامرنك من هبه ويجي حس كرنا تبه جنتك وبتبه من نبي وجنتي كيف من جتارتي دبرم قباتتي روجك واستنابينه ويجب حالي منتي كيف من جتارتي دبرم قباتتي روجك واستنابينه ويجب حالي منتي هشتكر قوام تدي نبدلك بسدي من هجا وقت ندي بيتها وخوامنتي هشتكر قوام تدي نبدلك سدي من هجا وقت ندي بيتها وخوامنتي كيف من جتارتي دبرم قواتتي روجك واستنابينم ويجب حالي منتي كيف من جتارتي دبرم قواتتي روجك واستنابينم ويجب حالي منتي قوتنا هشتدكم هندك بسرتكم أسبر برياتدكم سبرا من هوبتتي قوتنا هشتدكم هندك بسرتكم أسبر برياتدكم سبرا من هوبتتي كيف من جتارتي دبرم قواتتي روجك واستنابينم ويجب حالي منتي كيف من جتارتي دبرم قواتتي روجك واستنابينم ويجب حالي منتي دستەوە سابێ دەنگەوە هەر لە دنێ بیان بێژم بێ چەند پێیاماتنس پێیامە بەردەوام بکەم ژیرەحایە مێمێت تونجە شاندیە ji gundê helobelo dibêje roja bixêr siba bixêr bê gelekî bernameyeke baş e slavê weş hemû mêvanan ez dişînim dibêje deşta bêjin rihayê jî gelekî bi vêrim e helbet em jî li ser wê nadiaxivin keçata jî daweta wê heye em dibêjin serxêrê bê dojî me bahs kir xwedê wa pevşa bike înşallah slavê xwe em jî dişînin ji Fransayê rojbaş were merheba gotiye Muhammed Abdulfetah şandiye ji bo mêvanê te slava dişînim gotiye sersera ser çavan bêjin ji Almanyayê Araspek şandiye dibêje merheba roja bixêr bê siba bixêr ji Mûşê re slava dişînim deşta Mûşê jî gelekî berhemê wên başin gotiye em spas dikin êkan binêrin îro an riha an jî Mûş em ê li ser her duyan jî baxivin helbet li herêmê jî baxivin ka kîjan wê baştir derkeve em de ziyarê me li vir me bahsa wan bikin ji Mêrdînê gelek silavatine ji mêvanên me re sersera serçava ez bêjim silavê we hemiyan em serçava bêjin ji Mûşê dîse gelek silavatine ji mamosteyê me re ji mêvanê me re berê gelek peyamatine ez nagêjim hemiya bixwenim helbet em ê dîse nav bernameyê de car cara bixwenin de em ê dîse berê xwe bidine cotkariyê em ê bahsa di cotkariyê de ne tenê seran ew me bahsa wê kir lê bi dronê jî êdî em dibînin ku çiqasî vêrimeke baş tê standin hinek jî min bahsa wê bikin çiqas baş dibe من 2017 da از چون Antalya fuarekim. Medim hine sev dermankirine teknolojik hine baş terk ettim. Pevendir medid drone
درون از عین زانم اما yani em ben ziraat de drone geçti bu. Yani çünkü erdeki 10 donuma em ilaç dikene em pe motor jotka ilaç diken 400 litre av dare. Drone 400 litre avî dike çi to belki mesela ez pir şaşmım. Duram teknolojik yine başlar kızın tabii. Yani ben avê kem kullanmıştık ya. Yalnız art zededim. Neyse me ev kir. Me drone hani 10,000 me drone hani sürücü. Da Zarabistan. من دیشت سوریجه چیفچی من پیش دبی کن یا دبی ما با ماکینا دبی ما کنه بکه نه به Tabii işte Ya bu- insan bir destek atken Evet. koşturdu. یا میگو مساف مکه با درم هم açtı پیش تا بنره هم ki denemiş ki خواشی و چون ki بکن sonuç جرم var اسام ki بکنه neyse medim ما پیش تا عرض معاینه کر هم کدنا نف abi genim من نف ده جهای اتری درخست ما گم پیش تا ام بین ترکیه ام جردم هربیسیت مساو درمان کردم ما علاج خاصی کر ما درون خا 10 لیتر تجکر ما درون فران راکر tabii جوزکار پیودنرنه شاشت من پیودنرن دبی o çiğ rahat bajur نول helikoptere معاد ilaç kirişin de de hafta dukat amşun sonucu benerin medi sonucu para baş. 10 dönüme bedes pekir bu 100 dönüm bu 1000 dönüm bu da 1000 dönüm siverek akşakale harran am ben lira hay er gider bela bu edna am ben bölge merre hayda drone ilaçlaması olarak şey derman kirne drone ici edna millet jotkar kurgulamıştık hem tabi fayda xana zarar xaj yani fayda xaçım hiro jotkar ert avdaya به موتور نکنه تکه و تو کوشلی هبی çünkü pele dike doğru Tabii nafheriye de kari heri. zafiyet kafaya vurdu drone ve halastık ya yani am demen ko cihan gu motor pele dike drone halas ke sevi der zaten hakkı drone der ke be nasıl kadar ke be tabi değiştirmeden 2004'da da gap sulama suyu attı. Baraj ber Suriye'den herane beri hebu ama Suriye'den ne bu? Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vesile bu hatta öderi açılış kir av bera oradan milletime ben değişti Suriye'ye edina mevsimlik işçi olarak ne derva. Beri düşüne derva pembe topkirin fındık topkirin na erdi xav dedine na ser erdi xana na erdacı terevancı dikem İlla ki çeşitli tişbaha da bana ama en azından ha geçme ha dikene. Yani her çıkas masraf avi zede beji embejin veger avi fede avi bisar dike beni usta ter dike yani hevdu embejin hefsengi avi denge avi. İlla ser keva. Yani teknoloji tarım eden bejin de jotkariye de dema peş dike ve o berstandın avi ji peş dike ve. Teknoloji tarım eda insan imey jotkar gelenekçi. Ben bavuk ala da çi dikeriz o takip dike. Per ben yenilik anay vekirine. İşte nuya zu kabul verdim. Ekoji zamanla ben mesela vaxtlar bazdı be biçevi ha duyuna ha dinere ha duyuna ku mesela fayda lebiye ondan sonra fikir değişti be. Haya ku fayda ne bine tabi nasıl ejber ku edi jiyan piçek zahmet buya şart dügerin meş dügerin rastı ez beri havdem Mehmet Tekçe ez barım notaya giring te digri u sahuyaya ku tejmere gerek işte hejabeci yani bahs elbet jotkariye dikin yani Aliye Zeviye mamostema baskır belki Aliye Seraya ji Mehmet Bilgin baskır bu jit xwazim adi fekiyan de dara de hinek mesela kesekin hayrol ve gündlime guhdari dike yani em çi jere bejin ku behtir bereki baş bigire çawa le feki xo bineri le dari xo hewşa xo baxçe xo bineri baş dibe هم من اول گفتی هم عرضه چی بون هم که تکرار در باس عرضه بن انها هم اگر هر کس 1950 1950 da özellikle gunda da millet gunda xatar kandı ki derbasa bajara bun. این حالا پر گند هنن ها هدی انسان پیدا نمانه. راستم. امانی گی گندی خواب بترکین انسان. ورنه باجارا انسانی باجارا
جگند خارن چه نوع زراعی تنوع دکی بازار چه بخون گرک گوام گند خواه نترکنن گوام تارمه جی هنکی امجرد بینه گلنک چه نه ده yenilikçi olarak em takip bikin tarım da aslında para hay. Hinki mera göre bilimi her esa tarım da para hay. İnsani mey gunda zaten gün terikandın derbasa bajara bun. İ gunda da mayıcı emcer ben gelenekçi bir yöntemi gelenekçi tarım edekin diye fazla verim enik amistinin. Hem ben güç dara ki teki 5 kilo mahsul bestinisa ama ilaç kim dikin günde ilaç kim dikin bakım beslenme ve nakin ya yanlış dikin ya işte analiz nakin dikin diye mahsul kimti. Eğer mahsulü kimti ve malbatı خودی ناکه ادوی هم چوب کن هم جی بترکین انا باجاره کی gerek و ام لگندی خواب بمینن هم هر کس yani هر کس نده ایهانی گو بمینن گرس هنگ بمینن هم گی گندا بترکین نسا نه شکی دورگیه گرس هم لگندی خواب بمینن ondan sonra yenilik bu çiyasa bu hiro bilim jmara çet tavsiye dikesa am görev ve hareket bikin çandını ya görev be bikin hanek cihazkari ma çi yanlışıya dikin mahsul ya biçare dıkışında bara preze dedin Rastı. evet Yani مجاركه gerek gringe yani gerek şavat derdi kevin bejin art verma ve kem de benim sa vakti agır bir praziyan de kevim de benim dünü çiyan da gerek caran. yani em ben santimek art sabe çebe ve 100 sal زیادتر zaman در باسته به ام هر گو ایر بره بی عردی ددن ام سانتیمک عرد کجن ایچوی سانتیمی دا ام ایچوی جیگو دشاوت دا yani ben بچاوا نکام ببینن اما میکروارگانیزما canlı دیچوی داره دهانه اموانا جی پیراد کجن Yani ekosistem ji em de bejin xaradı benim sa. یا پی حریم Dugherinin. دگوهرنن چه جانlı چه دبرده ها اماناج دکوجن ورگا ویرم عردی مجی کم دبه gerek ام عردی خواه پی چاندنی خواه عردی خواه نشودینن هم دبیجن سیستم درکتنه آنزا اکم yani te çandını yakaladı ki prezi hayır bari ne ser prezi çandını çeyde be. Teknoloji ve teknolojiye cihayı. Ama tabi derbasa ve teknoloji bu hana hal ya darım prezi hayatı şavutinin çandını dikin cihayı. Vat işte ki peri kharabe. Vahşi sulama am bejin. Am jelbena vahşi sulama. Per codkari ma sistem çiye buna damlama sistemi çiye buna yağmurlama sistemi çiye buna ama in halen hanek çiftçi mi hene ave vi seri berde dara seride yani vahşi sulama varga çandırıya kaçırırken gerek bu hem derbasa sistemi kapalı sistem damlama sistemi yağmurlama sistemi yani gerek çiftçi mi ben bundi khana terkinin ilk bu ne terkinin gerek gori teknoloji hareket bugün yani çandini bavu kala da meçtu diye amarga devam bugün etibarga devam biki mahsul ve kemara eta khodi naka khodi nabil gun Teyji devji bqari. biraz da beterkin mecer na gerek am bundi khana terkinin yenilik çiye amvay takip bugün yöntemi خواهی genellikçi gerçekten beterkinin. Yani şu heycivan mesela habin yani. Bu drone ji xwaziyaz tiştekî bêjim. Elbet kerem.
em bên iç çandırıya da bitki gu em naxazin jê derdikevin. Mesela iç genim meçon muhakkak yabancı ot derdikevin em bên. Sebê got va tiştî yabancı nev erdî te derketî te bigo jî ilaçlama lazım e. Em ê cotkarî me çi dikin? Bi traktorê dikevnê ilaçlamaya dikin, dermankirine dikin. Cî gu traktör dikeve ki şunu tekera heder dibe. Zarar dibin yani. Ekîd zarar dibîne. Drone jora difire, ser çandinî ra difire. Ew cî gu zarar traktörê da zarar dibîne, ti zararî werga dronê da tune. Yani drone vî havî da fayda xwe heye. Yani em bên ekin kaybı tune. Zaman ji me re qaza biştige drone. Tiştî gu ev dikê 4 saata 6 saata bikin. Tiştî gu 4 saata 2 saata da drone diqedîne ki hani pir cara zaman şîftiyara pir muhîm e. Zemê ji me re qaza biştige. Wakî de traktör mesrefî van hin zêde. Yani hevalî ku vî îşî dikin mesrefê ku traktörê çê dibe drone bi nîvî wî mesrefî nîvî wî pereyî dermankirinê hin çê dike. Ji bo wayê em drone bi dronê dermankirinê tavsiye dikin çiftçî xwarin. Evet. Peki. Yani em bejin dema heyjban hemî noktaya man inşallah ve baştır bi pêşbike ve çandiniya me yan jî cotkariya me newsa. İnşallah. İnşallah. Kelimekî laderê jî ji bo dronê ilave bikim naderê hemî gotin zaf tiştê delal gotin du tişt ez bêjim niha cî ku motor tere em dibêjin ji setî 6 şîvî cî tekerê ye. Setî 6 şîvî. Yani dewsa taxmîn ke ji setî 6 şîvî cî tekerê tere ha yeka du diyan çê ilacê ku em tavêjine ser zeviyê ji setî 20 wî ti dron da kêm tê avêtin. Ha îca av jî kêm tê avêtin û yeka wekî jî heye ferz kim eger koşilî bî eger ew zevî şil bî nikar kevî zeviyê bi dronê her zamanî dikarî kevî zeviyê kêm ilaç tê kullanmış girin û kêm jî ferz kim genim ferz kim ku bejinda wesayî nakeve tê watê ku vî daha baştir dibî. Yani dema bejin ji bi drone be hem wagt baştır hem fêdeya wê baştır. Na tey got haran û muşewasî îme jî hebek dron aniye îme jî hebek ku mesele ku vebû em jî bêjin. Helbet em dikarin ji wê jî pirsin. Nihal aliyê deşta mûşe ez bêjim xebatê ku hûn dikin ji bo cotkariya wir pêştir bikeve li gor hûn bahs dikin em bêjin cotkariya wir jî zêde bûye ya. Fêdeya dronê ro jî bûye wisa xuya ye. Ji xeyr min kîjan xebatê hûn dikin. Ava hêdî te niha ez mejim li dünyayê da çi insanine ser genimê avayê ferz kim. Bê genim nabî tedî hinek Tabii naneme her tişteme ji genime. Hadi bejin ku genim tine bir pasta bixon. Wote ku genim tine pasta iştine. Çünkü pasta jî genim eti. Art jî genime ne? Em kelime jî bejin ku genim tine ku nan tine be pasta bixon. û sabzanin ku nan tine bir pasta iştine ye. Pasta jî tine. Haycal deşta em genimi biçya wê tedî hana derê milletê me tê got wî agir berdine zevî xwe ne wsaye. Ema jî ew kekî wan e manekî wan e dibêjin em erdê nikan rakin. Havî tavsiyekî me vidayem dibêjin çankin wextê ku hêj genim tê ferz kim tu ratkî her sal zevî ku tê rakirin gelet siya avromê da yani gölge tavî siya avromê da wî çax zevî tê rakirin. Awatê ku zevî tu çaxî tu rakî tikay rakî îtirê dibêjin ki ku mesela te çandiniyê xwe helanî ku tav da ser zevî zav heşk dibî dîz nayê rakirin şeler radibî. Şel radibî. Ha ji bo nîvî qasî ra ew tavsiyekî me heye em dibêjin watê ku hêj siya avromê da. Hêj gölge tavî da ye evî tê rakirin. Hayca genim çandiniye de em dîqata çîtkin ne wisa tu dibêjin em dîqata çîtkin sifte em toxumê baş seçmiştkin. Em dibêjin ki toxum gele baş watê ku toxum baş nebî tu çi emek jî bidî wê kêm tu verim helînî. Em bêjin
sertifikalı tohumu baş kobe seçmişkirin hana deri Çandini Daristani Bakanlığı yame yani Çandini Daristani müdüriyeti yame hem bejin ki belki nize cesadi çil bağlıya tohumu baş bunyayı kobe seçmişkirin ta tohumu xwe seçmişkir erda xoji te zamanı darakir lepevi jatu diskaru ya kiflator et ki tu gele zeviye xwe duz biki zeviye xwe ku te duz kir Ana göre evki kote toprak analizi yakir. Toprak analizi tekir. Ardında da çi behiye belliye. Ağlab analizi melser azot o fosforu. Potozaf MP evlenakin. Azot o fosforu me analizi yakir. Azot meçi derket, fosforu meçi derket. Vaktikum zeviya xwe me rakir, dizgarokir. Manite ser hiza kubete avetin. Uçak mibzera xwe da gübre xwe ku ana göre analizi çi derketiye azot nivi fosfor tamamiyavi em mibzera ekim dikin waqti ku ekima xwe delal kir li pê em dixwazin ku hewa helneyne û yek aweşîn bibî ji wî qasî ra jî em tînin eger me evkekî silîndirekî ya ji merdanekî em ê rin bidine ser ku zav zêde hewa helneyne teyr û tûr nexwin Ha tvîda dîqata çi em dikin em taamê ku em tavêjin em dibêjin ane gorê girbûniya wî qat nîzê du qat serî ax bê ser yani ferz kim du tilî sê tilî ax bê serî zav jêr jî em naxwazin biçî zav jor da jî em naxwazin bisekne ha watê îcam dibêjin giyayê mesela genim familya genimê yani buğday gel em dibêjin watê ku dikevê eğleb payizê zaten em dibêjin serîn iklim tahlê payze yani bahareş davetin ama payze vermayı daha zede en bejin vate kotkeve payze gele kıyası bosteki ser art ketibi kıyası bosteki evşçi rozet oluşum dönemi em bejin jara yani jiber ku zivistan o baran evten jiber ne ya hafta ku bosteki ser art bikevi em te bak evke davsad bejin te familya genime da genime ram sakit bejin ku bosteki zede jina xwazin zede kurt jina xwazin haycat çe payze ku zaten befirhat hedi daniser vakitedem çan mala xoda em لحيف طاوج نسر خان بيجن لحيفه كي للسر جنممه جبو كو ايجاد چاند بي جنم تشك يوسانن ايجاد وقت كو بفر داني سر لحيفه كي وسك هات قوي كرن لبني وي ايجاد كوك دوام تكه كوك دوام تكه پایز سر پایز حتى درته سر بهاري اويد كوك بينات خبته فرس كم دسم ايجاد سر بهاري تنابرا مهكي دو ميدا ایجا چند بوست بوی خدا ایجا کو بوی خو هیچ کو ندم دقت gübre خو نیوی وی azote o fosforu temiyor metev aveti bu nivetire ko mayaji genime seri bahari ko derket hani ote ko bira çekirnem jadın kardeşlenme bira çekirin o ser sap rabunya sapa kalkma dönemi tüy esnayda ev gübre ko maya emçi radbejin gübre seri gübre bejne nasıl gübre bejne em bejin evi gübreci em tavejin yani gübre mesela baskırıyor ama müstededi bir gübreye organik heye nizam azot avezide heye genime tercih havi önemli yazbejim giringe ağlab genime da familya genime da azot lazım azot yapı taşı proteine muhakkak ki lazım ama terskin tevkida genime muhakkasa nabejin zede gübre bavejin çi baklagile de mesela familya baklagile de avan mesela bini kokiwan da okey nodozite heye ve çav heye azote jider ve o bu heldeden ama genim merskim C ferskim garis avajra lazım azot muhakkak lazım haycaj bu azotu helanne hoca fosfor lazım haycvi qasime genime xoji da jampnerin çere dedi havaleme ko gotul çeyreği ku em naxwazin çeyreği ku em naxwazin çiye nefel mesela ama zeviyama da aslında xoye zeviye avan çeranın ama em genim tuazin ekut nave da şim biya jmara ina xwastin te gotun jura jwi çeyreğa halbuki ku beji xoye genimi aja em tuazin ki ku em genim heldin gayr genim em tevd bin ev çeran em naxwazin hiç vakti ku seçar pelgiye hiç ku zav birin nebiye hiç ku genimi helnan ya bindest em uçak em tuazin ica ilaca yutkin Hame ilaca uyjikir. Timinece avdani ne sayı? Avdani ciddi genime da vakti ku tedi aglabi devlet ama zafı cihan be avşindi bi. Ama ku av hebi feskim du av hebi. Aveki vakti bira çekirne da ku ser saperad bi. O vakti çiçekdi de. Vi dönem hani vi dönem hani tuazın ku be avdan. Ha vakti ko eğer iklim zaf sıkıntılı ço nebi ko evkeme bike ve stresi em disajitkan arada aveki bidin. Ava xojime da eğer em devam ava xojime da lepiş tavica tedit havale megot ijat evki
me emeka xwe da şîn bû îca hate biçerê. Biçere de ji gelem dîqat bikin. Biçer ayarıya wî gerçi operatörü biçerê zehfî dizanin ama geç em dîqata bikin wî xweş neçin o nebî ku ew kin nebî ku birêjin ya jî nebî ku bişkênin bator ayarî wî heye watê ku biçera wî jin em dixwazin ku nema wî nema genmê setî sêzde û nîv bî ku bê depokirin genim tu çaxî da tê biçerkirin ha ku tê biçerkirin jî îca em heltînin depoyan îca tişeke wiha ye natêdî genim hemî tedî we mijûl bû têdî enek dewamlî dibêjin madem ku cîwatî em jî mijûl bin dibêjin ki ku dî tiştê xwe xilas nake halbuki di genimê de em çi destek didim di genimê de em çi destek din eger ew cotkarê me biçî sertîfikalî toxumê xwe bistîne serê donimê dewlet 65 panot destek dide dibêje ku teyvî standiye tavetiya zeviya xwe pêtmîne pê namîne başka çi dide ji bonê zeviya genimê ku tu tavê jî ji bo zeviya genimê tu tavê jî 103 panot ji mazot peresî dide Yani heme piştgiriyên devletê ne? Evet, 103 panot mazot peresî dide. Ha, pêştimînê ne? 46 panot jî gübre peresî dide. Buçka bu 149 panot sadece mazot û gübre, 65 panot ji bo sertifikalı. Ha, xilas bu, xilas ne bu? Te çandiniyê xwe helanî, te bir te da piyasayê tu difiroşî vî. Ya jî te bir da ofîsê. Ji vî re jî dibêje her tonê kotanî em 1000 panot didin. 1000 panot didin. piştgiriye. Tabii yani watê ku te stand henek destek date. Watê te rakir henek destek date. Henekî te watê te gübre stand henek destek date. Watê ku te bir firot dîsa destekawiye hatta em bêjin müdüriyeta me Mûşê müdürê me Mehmet Gün û ekiba xwe re îsal projeyekî me çêkir bakanlığa me jî destek da me nîzê 595 ton genim me da cotkara me got nîvî jwe nîvî jme Ji bo ku bêhtir bikarbin. Kotovê xwe bavêjin. İca elhamdülillah ferskî mana deşta Mûşê ofîsê me îsal mesela par zaf bereketî bû. Wisa bereketekî zêde bû ku ofîs tevt jî bûn. Ha îca cînema hana nava erdê axta sîlo çêkirine ku tu jî kine ku hemî jî bû genim. Watê ku genim hebî serê me rehat e em dibêjin ya Rabbi belkî em hewceyê başkan nebin başka ecnebiyan nebin ji bo genima ku serê me rehat bî îca tabi durma genime ji wakî. Yani demam ne dinerin Türkiye'ce yani cotkariye brastı. Le duaki mamosteye mecgot ya go edici gunda dem başarı mezin pir bir cotkariyeler kadar nabın. Jibu şundam hevidarın belki pişti bername ama henek betir ve gerin serveki Celal Aral jimere peyam şandiye müdüre çandiniye Mûşê bardikun hevalî ve silav jî ji we şandine dibêje tiştê me herî giring axama û ava me divêm xwedî lê derkevin demam li vê xwedî derketin her wiha wê pêşeroja me jî baştir bê û heywandarî jî bo me giring e rast heywandarî jî giring e îro em ser cotkariye daxivin silavê ve ser seraser çavazî bêjim bi vî awayî zberê xwe bidim we em behsa seracılıqê me kir ya me piştî pandemiyê dît ku însan li malê xwe çiqas karin tişta mezin bikin derfeteke nû derketin bêjin li balkonê xwe êku belkî li malê aliyê gunda wek aliyê Sûrûciyan jî ez bêjim li hewşê xwe ev yek pêk kirin niha ji bo êku li malê vî îşî dikin em dikarin çi tavsiye em hem wê bêjin hem jî em sev çandiniyê cotkar çi dikkat dikin çi dikkat nekin em wana jî bilgiye pêdin elbet özellikle deşte Mûşê jî gotin cem wan em bên ev tune pemê tune cem pemê hey tabii em bên gorê iklimê tabii gorê iklimê digere deşte Mûşê jî yani em bên tarihê de ciddi tiştî ürünü ciddi daima üretmiş ki ekonomik bu galada tarım işledik ama iklimê xwe çikî nevi buna ama iklimê me em bên rehayê gapê çişkî ve konuya da evrende hem eski hele seracılığı da bêjim hem jî eski em bên cotkarî me ev çandiniyê pême dikine oranekî pirî ciddi em çi dikkat dikin çi dikkat nekin em ki wana tavsiye jele bêjin em bên latince neyvxa Gospium hirvisitum neyvxa pemmiye ama pemmiyene çi serçe kullanmıştık yani peşte ama pemmiyene hasat dikine em dibine çırçır fabrikasıya ikona dendiki wan ji hev derdixin dura darna fabrikaya dibine ben hev bena jî işte va cilî met çêdik em fa dikine em bên va xonê hîne xweş e peşte çandinê wan çi dibe peşte çandinê wan em bên çarde ya jî 25 gorey iklimê Nîsanê çarde ya da 25 da
Em ben germayı 15 derece dibesem yavaş yavaş çiftçi işte erdika hazır yerine tabii ki hazır yerine dike mübzer kavunu varın pembe biçinin. Peşte tohum mikha seçmiş ki hakmaçı tabii destek edildi ki. Peşte tohum mikha seçmişti ki dine bera mübzer kavunu da gübre khatine göre analizi ert çi ihtiyacı hayse belki dike gübreyi bine zeda teke göre analizi haç edike zeda nage ki kem dike ki ter erdi analizi hadike ki duram çand dünya hadike yanlış akaj hane işte meçik ber müdüre meckum meçik ber bu çiftçi me Türkiye neyin öyle Avrupa'na yani bilinçli mi sadi siye yani me bilinçli sadi hafta tabii ki dikeve devri endeziyar dikevinde devrim. Endeziyarcıyım çok asi bilgi dedi ki tabii çiftçi meçkibergo var gelenekçi takip dike. Yani kemayı yaka vargay. Tabii ne sucavana varga dine varga hatiye. Emci tavsiye edikine sık sık. Emci daima çok asi nağazın sadece sık sık zorlamış ki tavsiye edike. Tabii Hollanda, Avrupa, ben öyle çiftçi öyle gibi bilinçli çiftçinin, nitelikli çiftçinin mesela. Yani biz zanayıydık ne olsa? Ergo, 10 dönüm erdi kohanasa sadece bu erdi içine, bu gidip kare günaka. İmam, maalimi mehane hem görev edikine, bu işte kardeşinde ne ki harradı malı çizme kadikin darın avdan edikine. Mesela ve dere amper önemli nadne tarımı. Hikmet per destek edildik ki tarımı ama tarımı meslek olarak emnunne. Ancak çiftçi yani bu hazır döneme dişine bir işi ciddi çelike. İdici yani bu pece dönemi. Evet, ne? Serpeme devam dikir. İşte çeşki teknoloji rındı bir ama jotkar takip nakine. Normalde mesela bu evet dışavitine anız. Hemen dışavitine du genim da biçerde başında bu dışavitine. Halbuki teknoloji hey. Bu takip kesa icabına kadar bir şey udini. Ama sucavan jetine belki güce hatırına imkanı hatırına ne kana bikirre. Sebep bence dönümü ne kana bir makine bikirre. Ama önce fahmdik yine. Ama çok hasi hem var da bejin hem de ben ki teknoloji takip kin. Teknoloji takip kinsa un mağdur jinabım ceza civarında. Tamam mı dışarıdın? Hem cezayı ve heye hem zararı ve ziyade. Zararı şey içi de kezikane ondan sonra içi de yani ben acil hane şu kana gidişevittin amnızam. Küçük hane de Canacı zeviyer ceman dışavutun yani ev cirani vacı Hamed için değil mi? Yani serve konuya da hemşire verdacı bejim bira ekonomi zarımın tavsiye endezeri ha Endeziyarcı bir bangi millet dikin. De belime gühdari bikin. Evet. Eski hem bejim hem ser devam ki me bira konu değişnem seracılığı edeceğim. Gerçekten bira çiftçi özellikle Kijan Bajari da yaşamıştım mesela bura İl Tarım Müdürlüğü öderi destekleme yuvan pericidine. Bura başvurmuş şekil. Sedi haftayı destek edin ki. Hibe edin ki. Hani ki kredi edin ki. Tabii yani İl Tarım ilçe tarım ekonomi zanın. Bura takip kim öderi. Amkin qala hanari me sürecek inji. Emi wana şey bikin de emi pişti müzik ki bahs bikin ez bağırım levra em piraxı in tamaşavan hal ser taştine bila bçek kısa müzik ki hoş göhdari bikin paşi mal henari hoş belki un bişkinin em lever bakın nefsa. Henari la em bakın nova. Na be jxwa henari sürecek edi tescil kirine ustazanım em paşi ser bağır emrullah müzik ki göhdari bikin paşi em berdavam bikin. Keçi kabin dara güzel Titbi verem bexoze Dile bavi tana xoze
tenadın min tenadın min dile bavê tenaxoze tenadın min tenadın min tenadın min delalamni tenadın ah berhamni tenadın şirin amni tenadın min tenadın min tenadın min delalamni tenadın ah berhamni tenadın şirin amni tenadın min tenadın min keçi kabim dara gulan dilim bu bahra gulan tu aşiri ezci xulam tenadın min tenadın min tu aşiri ezci xulam tenadın min tenadın min tenadın min delalamni tenadın ah berhamni tenadın şirin amni tenadın min tenadın min tenadın min delalamni tenadın ah berhamni tenadın şirin amni tenadın min tenadın min خوش دنگی تهر لدنی بیس چند پیام بردوام بکم از جواب پرسیم و بحث درونی کر جی دیار بکرش مره پیام کاتی دبیجی اف درونا کو توصیه دکن گل حوجه ازنا رخصت ج وزارت ام بجن چاندنی دستینن و چاواد کن هن اکثر آگاهی بیج tabii tişteki dibêjin detaya yani mesele dikin ekonomik takip dikin hakka xana pirs dikin dron em ben nezika 500 gramı gum beferinsa izin icap nakem. Sadece onki kayıtkin. Hükümet takip dike çünkü em ben göre bölgemme GAP bölgesi, ki güvenlik bölgesi je, hem ber hudut enerji, ber sinörünci. Çişki em ben sıkıntılı ev bölgenem askeriye em ben takip dike hem nizan mesela göre ve takibiyatı rın bekin diye hekvarajı dağazın kubra gihatış izinli be. Haya 500 gramı izin uçuş izni icap nake yalnız onki kayıtkin de beje hükümet. Drone meji tabi 10 kilo ne. Yani ben ne vay hani go sportif işte beferin vana mesela tarımsal drone çekine diye deferin diye vana ji onki her kayıtken ticari drone vana onların uçağı dekerinsa unser nefka kayıt diken ticari drone ehliyeti ve gazan aynı ola arabana ehliyeti ve gazana mesela ehliyeti mi hey mistan diye sev ticari drone ji ehliyeti gazanam uçağı onda Fransa undikevne sistemi abi havacılık sistemi bu uçağı abi yazdı ki demin işte asker saat daha da hayat devdi nivro asker befermem. Yani onun agahiye dediler. Bu uçuş izni haytana takip dike sistem uçuş izni de var. Ondan sonra undeferen. Serbe konuşu belki ma cevap yani ma takip dike haval ikiyasa ma da ki inşallah. Heykoji izne tabii ki. Herkes ne kana beferine. Yani izin de ve hebeni o zaman. Drone mi zaten per nafer tarımsal drone ardı da haya 8 metre rad bajur. Ama ne nol drone bu yani sport. O kan zede şu bilin abi yani. 500 metre 1000 kilometre yan brana bajur. İşte izne tabii.
Benim pirseke diyiz bepirsim. Jüve ez bağırım iro seyendeziyarlı birin temaşamanı menş merak tıkın dibêjin ki ez her sê mühendisê jî pîroz dikim de belê ev iş li ser masê nabê di nav zeviyan de dibe nizam li ser vê şî hûnê çi bêjin yani dibe em dixwazim wa li cem xwe bibînin cotkarekî me nivîsandiye navê xwe jî ne nivîsandiye navê xwe nivîsandim ba mecbur silam bişînin. Ez bêjim ez navê devletê me heştê û yek welayet û hemî qezan da çandinî û daristanî müdüriyetî heye heywandarî. Evan nava me da hemî bölüm heye. Em dibêjin derê me heta pişt vekiriye. Yani wên diçin nav zeviyan jî li nav erdan jî hûn digerin nefsa tenê ser masê nabê yani. Ez ji 14 salî heta naderê. Eşî ziraat meslek sesî xilas kirme. Li pêwî yüksek okul payda fakülte, payda yüksek lisans û nava çandinî da mazin bûme bixwe jî çandinî dikim ez. Îro insanê me ku nihat te dît tarım heqeqeten çandinî û heywandarî tiştekî zor e. Te dît ferz kim insanê êku market wî heye, êkî ku dukanekî wî heye, ferz kim îşî baş ne ço wî dukana xwe qewî dike, tere mehlekî baş dike, tere soqaxê baş dike dukanê xwe vedike. Ne wisa ye? Rast e. Tikarê terziya wî he, terziya xwe li qewî dike, tere cîkî baş ke, mehlekî cîkî baş ke. Daristanî û heywandarî û çandinî û sanî ne. Waktê ku insan zeviya xwe terkir ço ciyan, ya jî ku ji nava em bêjin bêedebîne, ji nava tewleyê derket, êdî nakeve tewleyê. Yani ji wî qasî ra em dixwazin ku insan li cî ku biye bixebite û li cî ku dixebite bile têr bî. Wisa dibêjin tedî tenekî insan dibêjin wî nadir acaba ewkê çi ye gelira ewkê çi ye işte gübre biha biye nizam çi biha biye. Em wiha bêjin waktê ku gübre tona 4 milyar û nîv bû, genim jî tonayî milyon û nîv bû. 3 ton te genim tifrota tonekî gübre hata. 3 ton genim tifrotay tonekî gübre hata. Naderê ferz kim rast e gübreyê biye çıxa biye 15 milyon. Genim biye çıxa genim jî 7 milyon û nîv. Hana çi ye? Tu 2 ton genim tifiroşî te tonekî gübre. İko tenezzül bike o bikeve nava axê ez wisa inan dikim ku ew kî dibîne. Yani dibêje ya semereyî dibîne, wî bereketî dibîne. Ha o müdüriyet etme jî em devamlî jî hazirin ser hem Cumhurbaşkanı me zaten talimatı el bakanı me jî ji me re talimat heye. Ku hatine ba me xwetên ku natine jî ku li zeviyan bin eger wextê ilacê bî, eger wextê çêreyê bî, eger wextê avdaniyê bî, evî muhaqqaq ki ewkê me heye. Pirsa xwe me bikin, hani em jî gotina rastî ji wana dibêjin. Yani îro em bêjin kesek were li deriyê we bide bêje ez dixwazim li erda xwe filan tiştî bikim, vê işlemê bikim. Hûn ê alîkarî bidne de yani wê çawa serî lê bide. Sif tek û hat em jî ra dibêjin çend donum erdê te ye. û çî dikê ferz kim. Ev şexsanê eger ku heywanî wî hebî, ana göre heywanî wî, eger erdî wî hebî, ana göre erdî wî. Ava ekim dike. Ya jî dixwaze ku em jî ra fikrek bidin. Niha bakanlığa me taze ava kanûnek serî dixebite üretim planlaması, o sözleşmeli üretim. Ha üretim planlaması çi edi her bölge ana göre wî memleketî ferz kim pêşî tedî sal hebû ku pîvaz bahad bû veya kêm bû veya kartol bahad bû veya kêm bû ha nadirê planlama ki heye daristanî çandinî bakanlığı em serî dixebitin ku êdî hemî tişt yani dibêjin ki ferz kim li haderê tu vî tişt hata vêjî. Li haderê tu vî tişt hata vêjî o sözleşme ferz kim. Îro ferz kim Muşê şeker fabrikasıyla sözleşme heye üreticiyê me pira sözleşme. Dibêjin ki tu tovê me didîme, gübreyê me didîme, ewkê me didîme, mazotê xwe pereyê xwe em distînin, hemî tiştê me tu didîme, ê ku silkê me çêbû em tînin teslîm dikin, watê ku pereyê me çî gir tu jê dibirî, hem ürünê xwe alım garantisi dide û hem jî hemî mesrafan dide paşî jê dibirî. Her kim dîsa jî aynı oha Sütaş mesela heye. Li Bingölê Sütaş kuruluşekî mezin em navî me de ama kuruluşekî mezin ulusal kuruluş e. Şîrê mesela distîne. Mesela silajê distîne. Biçiya ve yevanê hani üretici xwe em ca yönlendirmişken bêjin tu li hadir ya silajlık bavêje, ya zebeş bavêje, ya jî îvî tiştanê bavêje. Evî ku pirsa xwe me anî em jî ra yani hûn wê analizê nîşan didin newsa. Em yû rê jî ra nîşan didin. Hay cevatê ku bêjî ez îvî tiştanê tavêjim em bêjin ki zeviya xwe da bine reşka zeviyata çî kêmayî lazim e çî gelek gübre bavêjî da.
her mesela Türkiye her velayeti ana göre ekini heye heft bölgeye muze bigre hatta genimi her tişin bir velayetane jwi kasir ana göre bölge müdüriyeti merako müracaat xo bikin jwana muhakkak yeri nişandın ve hayır nişandan edici em bejin kotivit iştanim kem hoksa destek dinete durum cevakiye benim başa me bahsa surucekir henare surucekir nezveji bipirsim o bahsa henara önce bikin yani surucda mamledlerin ceki piçuke le ali çandiniye de geleki peşketiye yani ne ten henare ve em dinerin ve avantajı çekirine gelek cara bernameye de jime baskiriye jgayni ve gelek berhemendin hene vay ve got muzdan jim edi çedikin yani ve çava suruç ceki o kas biçuk ve be peşkest ve seri sekinin em bejin o nha berhemen çavalur hene Em ben insanı mey sürüce, cihazkari sürüce, insan gi sadece cihazkar ne insanı mey sürüce çalışkanın. Cihatine ne? Cihatine. Em silahı hoşvara bişinin. Çıkas çandini peş beke ve elbette bu heremi başı. İnsan çalışkan bu ard habu xade ro daime ro habu گوجو قواجی کو دا ماشین دا تشتی کو چه نه وطنی Rastı. و تشتانا گی ام بین روی جامع زیدای Tabii tavavur başı. زیدای عرض زیدای آف های خالی گوجو قواجی دای ما دیه چاندنیا ما پیش دای انسانی می çalışkanın البلگه ما السروجه تشتي تقول الاناضوليه جغرافيا اناضوليه چه دبه زبزه قول اناضوليه چه دبه ميوه قول اناضوله جغرافياسي جي اغري ده حتاني ازمره ام بيش ترابزونه ده حتاني خطايه قول في اناضوله جغرافياسي چه دبه چه زبزه ميوه چه دبه سدي نودي واي ام بين سروج هنگی سروج فراتر جی ام بکن الدیش دا حرانه هراس بیره که هنگی دوی دا هر لوی کیزاتان ام جوی جغرافیه را تاریخ ادا جوی داره را دبین برکتلی هلال کل و برکتلی هلالا که داره اشته سنره کی خواه ایران سنره کی خواه دیگه اینه خطای جور عرفا آدی آمان دیار باقر آره دن هیرا فرات لا دیجله آره و هر دفراتا تاریخ ادا قالو بلادان بره هم بین دبی برکتلی هلال yani لوی داره چه چاندنیه بکی او چاندنیه تفریکار ناکه سروج ایچ و نقطه دای دیه انسانی خواهد اینکه چالشقانن دیه و حناری وانی شباف لوی داره چه دبن ایچ و مزوپوتامیا bereketli hilal da imparatorluk kurulmuş buna, medeniyet kurulmuş buna, zaten insanlık lüve dere peyda biye. Hazreti Adem haval ve lüve toprağı atına rüydenim. Toprağı ka bereketliye, toprağı ka çöp çini teferikar nake. Çıl lharam ama الدیشتا ما چه دبه موز yani muz la Antalya ambel Mersin'e lübe bölge debe ama الجامع دبه İşte o ev yek çava pekani em ve merak tıkın. Ve işte çava kirne de çandiniye de jotkariye de haya koni ro dikarin muza helberinin. İnsan eme bölge eme hangi em çıkas deben gelenlikçi ama çiftçi me bölge yenilikçi aslında hangi cami. Takip diken. Yani vattışta acab cami jibbe darın şuve darın numune kitinin camqa dıçinin deneme ve diken Karadeniz fındığı bile Karadeniz fındığı hanine çandına cami biye muz cami biye şeker pancarı cami debe. Yani hava bir bereket o sahuya. Ne ustamamız da? Magota sadi nod yani الجغرافيا أناضوليا تشوارا قافيتا سادي نودي باي الجامعة شيدبا في تالي الحرانة العثمانية ير فندقة ير فستقة تشاندن
دونمه و داره ortalama 300 کیلویی داده ماشاءالله çiftçiye mi herane çend dakika deneme vekirin ka cem'e de ben nava cem'e dönüm 500 kilo da بهتر ده jwan him beter da me got her türlü birun mahsul cem'e de ama çıtı da hanek em jera gore tarım em de ne ekonomik yani em bin dara ki دهانی فندق چاندن گرس 3 کیلویی بده جمع tabi ne bölge خواهد دیه 10 کیلو دانه yani şunu bu ne dibe خب خلاص نکن ama hani ekonomik olarak çiftçi خلاص نکرد دیه هم tamam denemeyi verdikin hem direkt ekonomik olarak van خلاص نکرد نگور فیده و ام بیشتر زرار آوی یعنی جی کاری حقی خود درخی مصرف خود درخی و نگور بیاری دی مثلا فستقی رو حیوی دمی پر بنام بودن گید نفسه هر چقدر ناوی عن تابی درکتیه اندازیار محمد گو تشتی نه جمع شده بنا دوری ama تشتی می کم شی این ام بین خراب دبنا نفسه evci rastı tamam iklim cem'e ام بین değişti de gap hatiye buharlaşma per bu nem per bu هیدو تشتی می کم نابنه ام بین چه نابنه و قال انت فستقی کر ام بین اورفا فستقی tabi bir aynı tabi انتابو اورفا ام بنیر bir aynı tabi cem böyle ولا ازبار می بنویسم بنیرش مره ناوی و انتاب فستقی انتابی نه دیه مسازانه zaten سرتي بيا راقي اوجي راسته سرتجي هنا لدي بيجن هل زياده للرحاي بيتر تشي دبن تاني وان تسجيل كريه وساعتي تسجيل قلت كريه ايكو دستي خلاص هالدانيه تسيلا فتك راسته کی زوبش والله یک قضاویش که فستقی می رهایجی دوری راسته ایکونه پرن لهله بوزوه حالفتیه بیراجک و هله بölge خواهی هنگ دیجی هنه tabi nahji nxaşi jwan derketiyem baraj ber nigimey bermey fakat em bin nemlilik zede diye buharlaşma zede diye hidna fityum em bin nxaşi fityum nev fıstık da derketiye tal eştik yavaş yavaş yani jüvere zuayı baştıra bir demem tıkarım bejin havaya zua baş yani zaten iklim heyko وين دغازه في الصدق بكو از عردي كي قراج دغاز دبي بر عردي مني سرت بناني مسرت كواز رهي خبر عرده دبم مترو نيفيك شنو دبي از كي رهي خبلاكم tabi nemlilikji dibê az erdekî îklimekî quraq jî dixwazim niha nemlilik heye diye çi dibe em bên bine de küflenmiş dibe mantarlanmış dibe hîdo ser de jî yavaş yavaş pelga zer dike tala eş dike gunçıqına dişkên ise reş dibe çiftçîmê fısıqçı besê dikin ise bire ekonomî jî zanim nevxa pîtyume na üniversite Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi araştırma dike sala berci açıklama kirin gun nixaşiye ke wenî derketiye gu em ser dişxolne hinek nixaşi hene tabii em bên çözüm xatenane hinek hene tedavi dibin hinek hene nûra kanserê em bên mesela îro barajê bigirêne wisa wek te got hinek tedavî dibin îro baraj din karê wir bisekinî ekonomî jî işte dişxolne ser em bên bilim insanî me em bên anî gu ser endezyarî ziraatê ekonomî ser dişxolne iklim değiştirmiş ki vergu Magum teşti me ne çede bana are muz çede bana birinç sürece hata çandın ve jî cerban yani ez barım endezyarî sürece pir dixebitin wisa xuyaye çişki berî şöyle wengi birim yekî me sêr dike herhalde yorumcu yekî me go gerek endezyar masaya nava eko jî herhalde bi dilî xewergah wastê bêje Doğruya zaten emin neyim basına. Belki em ben va 3 saatin 4 saatin amada ser basıyorum. Normalde emi daima hayat çünkü emini celbe dana. Endezeri ziraate benzemiş endezeri o gidin nabın. Ne inşaat mesela barata hatakmışken her işte ser inşaattaki ama öderip sakin nabe. Ema ne elektronik em اما امكن نف حريه ده تبي بعرديره نافذ ده بالنفس نف افي ده من جالب ده يكون السروج تشدك يعني واي يروج مر برهمانين واي الصابون وانينه وهنار انينه وتشتك ونانينه جيش خويا مزان النور قالك تشتك بير كلمه استخواني وبالعربيه ده بير كلمه اشتي برنامج ميوان بخون يدمي مسابجين كان بنير كي قالوان كي ماشي انا كان بحسابين يعني خبات ان شاوت كنا سخوز منك شي بحسابي بكن حياكو اوقات برهمين جدا در كون هر تشتي تجربه جسارت شي حوجيج بو بيشي ماشي برگو ام و شتو program دست بگیر و گو سوریجی انباران میرا اره انسانی ما gerçekten nore vakal kiri
yetenekline, başarıline, milletteki kadime, toplum egiye var gayet tabi. Serması hanar hana, em ben meteşillemişkir. ve evna beri yani tabi Evet. ve dest dani serine ve fıstıkan bejin. ده حزر ویسیه da Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Güneş öncülüğü uydum. Avrupa Birliği Komisyonu ve teşkillemiştir. Komisyon Avrupa Birliği ve teşkillemiştir. De hazır bir sadece Türk Patent Enstitüsü de teşkillemiştir bu. Tabi ve çar salınca festival hanaracı dikene. Ben bana basını, ulusal basını gikir, TRT Kürdici henek havali meci var. Daima her sal takip dikin. İşte hanari meyi sürece abi vancı, yetişme süreci vancı milletime nezike ben Kasım Aralık'ı ve mehana da yavaş yavaş vana jedikin. Jedikin İçi verdikin en az ki de Endezir Mehmet yeke veke cmara ama benerim. Per bahsaya kir bilaj mere veke İçi verdik, benerim. Dest pê bikir. Evet em bahs dikin mujid karın ber ve dest pê Tamam, veke de. ajî. Ez barım ki ramel ur hebu ez neşa. Kerem. Tamam. İçi verdikin Ancak belirteyim top dikin şimdi bana tırşın, hanari tırşın. Tabii hanari özellikle hanari ma mesela ben peveneri bana imazenen. Benzemiş hanari dinlavın. Hanar se çok. Özellikle ve çima olsa yani emeji bipirsin. Farkavi. Tamam koy mayhoşa. Koçiş ki tırşov ya insan dolaşın da içi kovakin hanagi gevren hanagi toz pembe rengi mey özel toz pembe. İnsan dolaşın da vatananam. Tamam mayhoş. Ekşimse ben tamam tırş insan da berde de ve nexaşiye racı bile bile. Ben gribera nexaşiye sermera bile bile hanar özellikle hem tavsiye ediken. Sürüş ve hanare hido kaymakamime na aynı zamanda belediye başkan vekiliyem İbrahim Güneş'i amke sadece amke abi bugünüm hasbe sürücü hasbe mecburi meşhur. Konu ser tarımaya ser hayvancılığa hasbe mecburi meşhur amke festival hasbacı amke tane bugünüm. Ve ya hena rakir ez barım edi dor hata Hispanjino. Arifat salaber me hasbacı kir amke hina sadece hasbe tane bugünüm. He hasbe ayrı hanar dike ayrı festival meçebe ve ser mase Em tkarın nişan bedin. Eykonam ben savuni hanar ya. Ki jane ahnare ev a tarçın da bejim. Ser yazdık ne? Ez de bilirim ka ez beheyda bakım. Evci ya güle ya. Ez bavarım ahnare ve na diye usa xuyaz ki heme elevantane. Ahnare ne hatiye le embejim. Ki jane vayham gevr. Ev nanani bise direkt o evde. Hanar. Sabuna henareci çekirine vay evin bebinin. Yani emle dinerin ku aliye suruca da jotkariye de çıkası peşketiye. Vol qasi berhemen cuda çedike. Ev yekşi tabi da jotkariye de jibo aboriya bajar ki gele ki başa brasi dema onun içine pir süse bajar ki pir biçuke le un gele ki tişten jehev cuda u embejin heja de binin. Ev je vakt ku de bejin insane me jihatine bağırtkim jihati buna insana gele ki girin gele vernevsan. Yani ev ahenaraya le a gelek tişte din juva çekiriye. Ev a lavanta. Lavantacı ben bana Suruç Belediyesi Girişimcilik Tasarım Merkezi GİTAM ben çediken. Bana çıtı tarçını ve çekiriye. Yani cuda cuda hani usam nişan bedin bari nabe pırsüseme baske. Ez bar mamusteme be ve bahsa muşe ne kirli. Ve go qaşare me heye. Umu bizanya vakiye miji qaşare me muşi qaşare kevin beji meş taze tescil. Mamuste qaşar ne qarsiye? Emusa zanı. qaşare muşi ferqavi çiye ji hami qaşare da ferqavi heye. İnşallah bir programı ki başıda qaşare xoji. İnşallah eme bahsa vanji bugün. ويحرن هناري خوانينه ماجي قشاري خوبانيا آنها ام هناري پرسوس دبینن و اند زیاره ما محمد بک شکان ki hem bişkeyin hem jwara bejin. هل بيت باسكو شخون هذا اكران دجي ون خوياتك Tam koyar dikin. Hanar hem jera da çeşit hana. Yek sanayi çeşidi, yek sofralık çeşit. Hanar eme sürücü sofralık. Yani boy xarne. Boy gotowani taze bişkini hemen ha bakın. Sanayi çeşidi je meyve çede be. Dara meyve fabrikası je meyve çede be. Yani vek avavi Ava çilbi. meyve. Avavi. Avavi. Meyve Ava suyu meyve. em bejin misin? Hece av çede. Av çede be. Hanar eme sürücü hem ben qabığı vi denek
قابقی بی تنه که ای سانایی چشیده قابقی خواهی قالنده ای سانایی دا حبی هندکن ایمه قابقی خواه زراف حبی خواهی مزن سفرالغن جشنده همین ای سانایی آسیتی وی گیمه آسیتی وی که و آسیتی خواه زیده و آسیت زیده بون فایده خواه چیه؟ işte özellikle حنار سوریج اوایای yani da analiza da farkı وی اوایای آسیت خواه زیده او آسیت زیده بونا بکری چیده yani özellikle از insani نخاشی شکر hastalığı گله هایی و توصیه گوازدکم hani ne doktorum ama Çünkü mühendisiyim ben. Çünkü ende ziyaretiyim. Ser tansiyonu jî, tansiyon hastaları hem hipertansiyon ki hebese jî ama tam xay terşeyam. Tansiyonu dağdığı. Nole em ben dil halta hapiye dokun tansiyon hastaları me ve tam xay terşe diye godxon şunda 20 dakikaydı tansiyonu var. Yani ev qasi bifede yazbarım. Narek şisiya ve em bejin tırşavıcı heye. Ere narek Ev hinek cudaya şu demam hatibun jwe nişani medabu brasteji tamamen cudaya yani emtkarım ما اره ما حنار ما به انا ما قلت نا اوروبا باللي komisyonu حيجده تابع ما بري حيجده ürün ezine peynircik teşkilemişken bu حيجده yani hicde ürünü pırsuz hene. Hacda ürünü Avrupa Birliği teşkilemiş ve ama işi daha daha sürüş nariye. Tabii işi de şey Antep baklavası işi de Malatya kayısı güçtani spesifik ise ve hanari me sürüceci ve gurube day. İşin nev hacda gruba day. O yüzden önemli zaten ulusal basınca per derket makala lavantacı ker na şişe hana vadi zer. Evci kolonya neyse az önce nişan aldım. Kolonya lavanta yağı kolonya. از نشانی کی جان کامیرای بدم در هنریم بلاج مربیجی evci kolonyaya vaye az usta nişan bedim. Eğer çeşki sıkmışken para güçlüye. En ha behnaya var yoksa kapsa stüdyoya senek bandlara herkes bakarım inşallah. Az enek usta ben stüdyoya ama bila hoş bebe. Eski veci bejim var savçiyem. Heykojim behnaya pır dijwara var. Para girane, para orijinal değil. Heykojim erdi meyhani kıraç, verimsiz, yani aşk, yani ne çandın, yani bu gevirte da. Belediye me debe konji je sud var. Belediye me sürücüm. Erdana kontrol ker. Çandını ker, mühendis immeyi belediye da, ekana çandını ker ve Erdana da ev lavantana çebun, durma ekana hasat keren, video mehane pişme doş ben ne zaman, evana lavantana me hasat ker, dura öz yuvancı me yağ darkız, yağ yuvancı me çekerek olur. Yani demam brasici bala xodna aliye rehaye betaybeti pırsusi, yani halk eğitimi ve ademi ve kademi ve efhamici ve fabrikaya dixabetin yani talep avici he un difroşin ki yani ve kem bejin derve velet belki ji bajare derdori talebenu sadece talebime ha çünkü ber basket gitam. Mego gitamıma girişimcilik tasarım merkezi özellikle belediyeme demek ki bira jen istihdam bibin. Evci helbet. Heykana per önemli dinle jena am dem bira mesela vana ki jena gibi ben geçekiren kimya mühendisiyim on kimya gerime yani güvana çedike hediyelik çedike destinin internette de sitem me ona talebe xayazdıkın güçe sam qarolamışdıkın jera dışının fatura önce jera debir yani kesek bu xazir o van tişta bistine bir ser internette de garip gece ceve am bejin e başa نارشکران خواهد که yani eko bu xazi bila kerem beke حنار بني حنار ما يسولي ايه زيبزيك حناري راست هناري زرزك يجي سير زيبزيك حناري امجي قال لك ابن ابو دنجل ابو دنجل مثلا ايه 1 100 غرام حناري ما نزيك كيلو كنا راست والله مزنن 5 غرامه ايه ben نزيك كيلو كنا اما حابي خو جرن حابي خو جرن انسانه ki şeker hastalığı le hay profe tavsiye mi bigre gufayda zeki berçi yani vakti sebi ko tashkhawra de bi معدته boşa işte معدته tane asite ve ziyade diye ki tescila ve jasite ve de asite ve ziyade diye sebi mahaki hayva ki mahaki
برا وای حرسبه جه یکی بقا زیگی برچی محک اشنده گوتش دکی ویلی ما یه دوی مرنل پرسوسه بجینم چه بکن ای چاب دست ما بکبه یعنی ام وایا آنجام لو بگیرنم بجیج مر بشینم یعنی کی بقا زبا جرا بشین تابی ای وای مسوز آوستان هوال نام بجی ای دیش تریت کردیه کل من تماشا کری و جوره بنویس استاف من دکم یعنی حنار ما ترکیه داره هر داره Avrupa'da tescil cizatan bu. Avrupa'da perdexazın. İnsanı me bölge çuni iyi guzanın dixazın her sal illa dibej mera qasake bişinin. İç qasake da nezik 3 kiloya illa mera bişinin. Yani taybetmen diye yani bejine ve yek şu saxuyat ki ku ende ziyarı vaji başta xabitin belediye ve got naviye şaşna bejim İbrahim Güneş'ten usta. Evet. Piştkiriyen baş dedi millet dike nav işte hem jina hem mera ev yekşi cotkariya vur zedet yani ve de mem tkar nusa bejinde Evet, bajar hareket ve cotkari o belediye pevre bir şey olur. Na Edvan abi na deştim da tarım, hayvancılık ve gidi beter yani kaynak ama var, gelir ama var. Yani milletime vırda kazanmıştık yani. O yüzden belediyeci, sosyal belediye. Ben nezdike kaymakam men nehmehane dest bekiriye. Belediye başkan vekili olarak, kaymakam olarak dest bekiriye. Nehmeha da per teşti baş kirin. Per faaliyeti hoş kirin. Ser tarımda da, ser abi da. Ve hanarnacı mesela belediye olarak çiftçiye desteklemiştik. Gübre, organik gübre emdindeki. Hem ilçe tarım müdürlüğü hem belediye hem il tarım müdürlüğü gi organize edin hem çiftçi hani ve hanarana yani tespitli yani kayıtlı hem destekleme edindeki. Yani ekul servan bir sekine bu taybeti piştkiriyeci önde denem. Evet. başa emrullah müzik köhdari bakın saat amaz bağırmat hevalci pek ziyade mevada haftanın bu borun. خملي زوزان هو من راكانيا طافي عزمانا شوقا خدايا خملي زوزان هو من راكانيا طافي عزمانا شوقا خدايا قولي غازي كير من هاتمانيان أزدكم هرم يارم مرانايا قولي غازي كير من هاتمانيان أزدكم هرم يارم مرانايا Kani khulkhulin orta çiyanda dünya bu zinet o taht şaye Kani khulkhulin orta çiyanda dünya bu zinet o taht şaye düküm kahrim tabiata seyra أزدكم هرم ياربم راناية دكم كهرم طمية سيرا أزدكم هرم ياربم راناية Yaramın bedef nola wangulan ki jan ruştaye emri dünyayı Yaramın bedef nala wangulan ki jan ruştaye emri dünyayı Gule gellekhen çavra şadilan ezdikim herim yarbim ranaye Gul gellekhen
çavreş dilan ez dikim hedim yar bimranayê ساعتها خوش دنگی تردنی و تامجیلی گور مجارمه تا گوت گلینوس بیشن سپاس دکم از بچند پیاما بردوام بکم عبدالله شار دکتر کی هجای اوجی گلک جارا بویا میوان مجی سپاس دکم پیامج مرشاندیه دبیجه لهره محمد تشتید بیدم هم هجی آخا خو هبن بتایبتی لالی مردین اوجی مردینیه همشریه منه لکزل تپل دیری که فستقی عنتابی فستقی بن عرض زیتون مهناری ما و کاردنی سورماس گوتی از بارم بحث خورمه جنت دیگه دبیجه gelek tişçedi bin demam bala xobidna axa xwe wisa eno demam heş tiştekî bimênin her çi bêjî xwe tala wê berhemê dide menim sen bêjin yani ew jî giring e helbet ax jî giring e dîse ji Hasköyê ve datişik şandiye ji were dibêje îşallah müdürê me Samî Bek demek ki nezde ji Hasköyê re pergala avê sulama sistemlerî angoz bêjim bênê îşallah em jî jê feyde bibînin gotiye Niha Arpastana duyan barajê koçeviye inşallah ew jî ihale wî çêbû av îcat em bêjin qapalı devre ki goçan birayê Mehmet ko qapalı devre ve tê deşta Mûşê em zav jê umutlîne çan ku dibêje em zav jê umutlîne ihale wî çêbû qismekî tamam bû hem ji bo ava xwarinê û hem jî ji bonê qapalı devre yani cazibelî sulama ku em dibêjin tê serê zeviyan dedim maqsed çand gol gapê çêbû aynı usal Mûşê jî usa malum evî şetanê zaman berxwe de projeyê wan çêbû هم barajî xilas bû hem Arpastan yekê Arpastanê yekî û Arpastanê dudiyan ew jî xilas bû nihaderê avgirtinê xilas bû ha borî evkî jî hatine döşemişkirin ji wî qasî deştê jî avdan qapalı devre avdan jî başlamıştık navara çend salî de inşallah. İnşallah bêjin ev jî bilavek mizgîniyê gibi ji Fransayê miya ji me şandiye peyam miya gelek delal derketiye wê neyê jî midît li ber mirîşkayê tabii em bahsa cotkarî û heywandariyet ke ji ber wê ji mirşiyandiye wêne roja bis xêr bê gotiye silavê gerim ji were ji mêvanê te re xwişkayê dî bê gotiye ji Fransayê gelekî silava ji werdişêm ji bo vê bernameyê jî gelek spas dikim gotiye sersera serçava malawa ava gotiye dîse be çend peyamê dî inşallah zê berdewam bikim li min negerin da ez bikarbim bixwînim dibêje hinar heme ji Mûşê şandiye ji me re ji bo şekir başin de gelo ferqa hinarê Surucê çi ye ku ew qasî wî behsê dikin gotiye me behs kir lê bi kurtasî dîse dikar bê behs bikim wê kêf baş Maşallah gelej Mûşê ne maşallah. Mûşê bêtir ez barim hinara taqîb dikin mamoste wisa xweqiyan dikin me gota yani bine qalkê wî ziravin hevê godî çi da bine zêde ne hem mezin hem cerê min deve dişi hem mezin hem zêde özellikle wî tewra mezin asîta xwe zêde diye em bên ew mîkrobê gudhindirî te da ku tu wê dixwî ew asîta wê mîkrobêkî jê sökmîş dike ew derdixe ama gerek mede boş be ew kîçaxa wextê sibê tişxew radibî yani ji ber ku asîta wê zêdetir ji şekir ew got baştir e wisa li gor hinarê de ew asîtê wê hinarê wa mîkrobana dikuje ew mîkrobê gud medê te de hindirê te de teveqûnê te dibe ama sibê wextê medeyê te boş be bixwe ku pê fêde bike faydê wê hîn zêde bibe tesîra wê bêtir dibîne wisa vay tabii mehekî em ê mesela her qasekê me 2 kilo dike vêkî her yekî royê sibê yekî bixwe mehekê bixwin faydê xwe govên xwe bibînin em nabin ku île wina wa bibin bixwin ku fayde dît bêde mi erê İnşallah ku bikar bi bigêje hinarê we fêde bibînin xwe de şifayê bide wan Em tiştekî dibe binê mesela em vê derê em dezyarê olarak eger guhîro çiftçi yani insan zikî xwe têr bûsa guhîro zikî te têr bû gerek tu ji mihendizekî re em ê teşekkür bikî çünkü ê guvayî çê dikin tîne sivrê endezyarin cotkarin wan yani dibe zikî we gurokê têr bû gerek bin endezyara re ji cotkara re spasiya xwe çê bikin çünkü ê gujbara têne ve emin Çünkü endemi de değil, pandemi de medit. İvi durma medit.
يعني إلى مجوار سباس بكنا مسامي بيجن ام سپاس دکن جبونی ام کرا جبونی جوتکان رنجبران ایکو نوا رزان و ایلبر دواران ایکو امک دن ام سفته جوره چونکی هبایوان ام لها ام جهنه يعني أزبارم أبيش هم بهفكارية شيء دبي بفر بيوا جنابي بيوان جنابي دبي بهفر بيك بريكرن ما abi de dikum Covid süreci de mediku pandemiye de gerçekten ziraat, çandını, tarım, hayvancılık ben mesela bana asla ne kete abi ne kete bu süreci her ne kete dengesi دو sektör ne sekni mesela giya Sektör ne kısıtlamış kirin giya kısıtlamış kirin endezyar kısıtlamış ne kirin o çakıcam derken erda mera yasaktır ne bu ma kimliğe karar verdi kir direkt polis jandarma kolluk ki cana bu direkt berdi de merdişu ise havaya vekili bu ceki girtiji ne bunu sen da işerime uçak özel ha bu vekili bu kapanmış nedir bu Jotkar dağıtın ilacıstan Göbrecistan'dan yani pandemiyede gerçekten tarım yani ve konuya da per başarılı bu hükümet emper teşekkür ederim ben ve konuya da mesela ma tevz nakle sıkıntıya her imkan mera vekirin yani o noktada. Hatta pandemiden çek abicin zafnate belki gündemi ama du sektör ne sekni? Yek sağlık sektörü, yek ji çandini sektörü. ما مستمجش بير نكن يا امجي قد نسكني تزاني شاف منيجي هرت مم لقادي انا گوری خو بجن چانکی روجک جی مثلا کر کو خوی زوی گوت ناچم زوی خو avnadım. Ya ji ez naçim zeviye xwe ranakim. Tabii mecbur biçûbin. Yani hayvanê xwe rojek ne işte bir alif. Rojek ne işte bir dotin. Rojek ne işte bir evkirin. Yani du sektör em bejin, hum bejin se sektör. Çünkü van sektör jî koçon hatın ama jî wetaniyet ber ekran. Helbet sektör ama jî wekî Mehmet Bilgin got ya em kimdiki xwe nîşanda me jî nasnamaya xwe nîşanda. Ev hemî jî me nîşanda em jî em her tim li ser îşê xwe bûne bêjin. Sektörek jî em bûne bêjin. Tepavra kompavrat kıymeti utin. Rast helbet mamoste. Em endezyar olarak çêbûna vê çiqas zor e em zanin. Çünkü sevê guvaya çêve, sevê guxarin çêve, toxum, avdan, derman kirin, em bên bîçer, toplama, hasat. Hetanî va tişta xwarin tê sivrê süreceka pira dirêj ra derbas dibe. Em vê zanin diye aslında em wanî naxwazin heveka tenê bile Zehmetiyayê win heveka zanin. tenê bile telef bibe, heder bibe em vî tiştî qebûl nakin. Yani nal vê derê belki hingî tê xwe ama ez hevekê dîsa qebûl nakim ku heder bi here çûpê. Va tiştî ku em çê dikin em bên pir ciya ya gerek mesela dibe sibê qehwaltı zeylenek lokan tane saf tiştî pirî qarşıye me. İşte biz çeşit, sı çeşitliğinin datinin Yok israf hemen ya az bir tiştî yani ne tiştekî hebe. Kundi ku tu kanî bixwî. Heqete hey. Perê te hebe bile te heqî ku tu çel çeşitî wînî werî jî didiya bixwî su heşta bavê çopê tişê wanî tenê. Teqî te wanî tenê. Perê te hebe bile teqî te tenê. Tabii tenkarî evqasîzlikê xwe Peki zor tam lê. tine perê te bir tutkay lastik. Tutkat şey başladı xuy. Ve dünya te tebi ku tam tine bile ortaya. Tabii tam tüne Ku bir tam tenkarî tine bir çant ki pere çant ki pere qeytê xwarin. ev jüvet bêjî yani dibêje perê we hebin jî yani ew tam divê îsrafeke zêde em nekin nefse. Rast e baş e. Ez bi çend peyamê dî berdewam bikim. Merheba roja bixêr bê gotiye ji Osmaniyeyê bi taybetî ji Mehmet Bilgin re gotiye silava dişînim. Suruç bi saya wî xweş e gotiye nizam moqas rast e. Ji Osmaniyeyê ji me şandine sersera serçava. İnşallah her bajarê me hemî jî xweşin dema wisa bixebitin bi rastî xebatkarê û êdî kîja qad bi em wê bêjin ne tenê wek endezyariyên binav bikin hemî bajarê me xweştir bibin ki fêdeya wa qeweta wa bi çi bikeve ew qasî ji bo bajarê xwe bixebite înşallah herê mama wê pêştir bikeve. Silav û gulav li bejn û bala we bin gotiye hûn her hebin her tiştê welatê me xweşin û dermanin dest û kedê we sax bin gotiye ji bo endezyarê me. Navê min Rêber e ez jî welatê Danimarkayê we dişopînim û we temaşe dikim digel silava bin gotiye ji vir heya Danimarkayê em jî silavê xwe ji we re dişînin sersera serçava ez bêjim. Ê baş e mamoste ez vê bipirsim ji we
Niha insanı kulümalı duhazın edi vakti bijin ya şehirleşme, modernleşme edi em de apartmana da dişin mukabin her çıkas böyle egunda pçeki dij aliyeme ve bişansin em havul dedin ki de saksiyanda en azanım le balkon atışta biçinin onu hiç tavsiye bikin beter em le mali kijana tercih bikin başı. Yani malum dedi ana göre dedi ustad bejin hobi olarak. Evet, hobi. Dedi mal da necbo xoy kirne necbo ki jbo ko sade ko bename derkevi. Dedi naj destime peşi gund hebun nava gundan insan bahebun çona tatna ketna ahi dert ketna ferskim ketna ahi dert ketna çona nava zeviyan yaji çona daristani icana deri ferskim gundaki biye blokeki gundaki eğer ko 500 nüfus bir veya 1000 nüfus bir nadir bir blok ek du blok. İca çi insan لسر چه اوایه وقتی کو تنگ دوی خوازه کو یا داران بینه یا شینتایی بینه انسان جبون روح انسان را ihtimal da ki hobi fers kim hene insan hene ku balkoni belki işteki girin belki şu hata tkaba veji fers kim bivazeket tkaba veji veya da güleket tkaba veji veya da işte o hay ku saksı da te çekiren yani kuan bejin jivik geçim bike o kazanç bike ne jibo ku hasreta xo derva yani ve hobi ve kan bejin salatayı xodam bikar binin belki fers kim ege maydanoz ek ege işte o sebzenin payızı bir sat kase biçük da fers kim yani eğer ku ogbi hani olsa ekonomik hem ne bejin ama bu dastan yani idara malira dibi eğer ana gore balkona xoda tişteki pek bine و هم حسرت خو و زویان دبه براندن و هم جی توی وقتی داد خوازی کو بدستی خو حتی تشتک جم و توصیت کن وقتی کو انسان تنوا ساخسی دا دیاجی تنوا تشو هب چوکتا بنره و دهشی دا چیدبی کو حتی طعامه کی چیدبی تی سفره چقا emek جرا لازمه زحمتی دبینه yani کوی زحمتی دید ایجاوی دبی انگل کو تشتی بچی چوپه چی اسرافه çünkü Musa inantıkin koçan Ibrahim Mehmet got yek henarek jemna xazim çi çoki jira emek lazım ne hakime hakkı ekol pemeti evanjiye ajbi kasira belki avhat bi İnşallah bejin. Peki bu pirse mesela mali em çiçek mezindikin hayaj desimete salonu met tiji çiçekin hinekşi zuhiş gidibin vak orkiden bejin vak mina kevhat biramin ne mali bu koyem çiçek xo kulil ki xo baştır binerin un çi tavsiyat em heji havaya va biminin germava çava bir başı. Evet ben bana yani gün bastıken ofis çiçeği emcirdi bejin dikevin o sınıfı tabi bana emrinle nanerin. Em daima diyorum ki işte em zevcin ise işte em ne karbın mesela em zevcin jenek mesela em diyorum işte haru avdım. Haru ne yaptım? Her çiçek haru ne yaptın? Ne yapar? Yani her çiçek ki iklim isteği ki isteği ki ave hay gerek de bana takip ki. Mesela çiçek hem ki ben erin içe o da ma çiçek ama pe çiçek çatala gidip pe çatala gidip bana göre nemli safmadı icabına ki mesela am haru mahara kiriya be sistem am dibin am ki haru abi am ki haru avdana ve jarıcı dirizi xirada benim gün avdadınsa hido beni de nemlenmişti be امن bitki رهایی خانه کنه برای عرضه bitki mesela yani gühender de رهایی خواهی منه ben pritane ki nole benekine yavaş yavaş haber hayrıdı da gam prav dedin asa ikona haber hayrını aldı çünkü her işle dike çebke dike kaş ender ki ya ki derece ne be loma serda yavaş yavaş pelgi kha ben dçelmese ondan sonra zerde ondan sonra açtı be çünkü bana rın takip kin harojun ne avdan çünkü avdan evanji takip kin yani jiber ve benim hinekidi hej bakım avaz diyeceğim. Yani yemiş kesek ali karib xwazin dibe yani vak ende ziyare ki ve tabii ki persken telefon tabii online olarak persken yani per insan hani online olarak imkan ulaşmış yapınca persken falan ki ışık isteği bitki şey. Mesela demek ki roy eski 4-5 saate az roy dağızım. Işık az dağızım. Ama kiriye piş abi piş kapıya piş kapı da royunu kana buyna ışık derken yani güneş ışığı yani roy da gaz. Bu tabii. Am ki ber cami deyin. Bu 4 saate dişin kan ber cami rakın. Dike per serme negre mesela. Serme per doxasa jin xoşt kebe. Çiçek jinole insan ana. Hekona canlana. Tabii de bu an rejim bakın. Ne sen bejin.
باشه کمال دورماز جی پرسوسی همیانه گوتی اسلاوا دشینم جی با میوانی و هناری سروجه دبیجه مای خوشن ایوالا ما پر بحث هناری سروجه که راست تمام و سایه اجوا وی بپرسم یعنی ما آن همه سما بحث سرایان جی کریا پکی لگور او فکی یانجی ادی برهم کد سرایه ده چه دبن ام دو وقت وی دبخون باشتر نینه یعنی هنک ام بحث وی بکن تشتین کد سرایه ده چه دبن چه قاسی باشن tabii ki ev sektörü ki tabii ki gelek insan pede baramala xodu ki nej ali hnek tenduristiye vecem bahs bikin baş. ها تشتی آلان açık alan emcerede ben. Açık alanı çiğ bebe روی خاخا بستینه و امجرد بین ارگانیک تشتی سرای قالی تولار نگینه بین açık alan ناوه اما مجبور سیستم در باس سرای دبه شما çünkü dünyayı insan ziyade dibine عرض ما عرض زیاده نابن عرض کم دبن حتی هین راسته آباهی زیاده دبن عرض کم دبن ها نفسه انسان زیاده دبن عرض کم دبن çünkü ام دارن عرضی خواهی ام جرد من بیرنجه سنف داشتین ها ام دارن خانه که چه دکن هین کم دبن عرض ما استوی گفای انسانانا ام بین تیر بخون چه ببه سرا لازمه سرا دوی داره رو تنه صحبت دا ویدخیم لگوی داره علاجات تقویه دیکی ویتامینات تقویه دیکی yani ام چه قاسی بین ام سرای دا ارگانیک ürün ام yetiştirmiş بکن او هنکی پر زوره در فاق قولای امکان بکن اما ایچ سرای دا اما تشتانا نکن زوره زحمت اکو پر زوره یعنی مجبورت علاج قلامیش که مجبورت دیده صوبه ویدخی تو ویتامین مجبور دیده که ای تورا دوره تشی توری دوره تابی تشی گمرا گندی ها بستینه ام دبیجن اما گندی مثلا واحد نار ما سروجه علاج قلانمیش ناکن ارگانیکه تماما ارگانیک یعنی تی علاج دیده تنه چاندنی سرا هنگی تکنولوژیکه علاج دیده ویتامین دیده هنه اما چاندنی ام بین ای گندی علاج قلانمیش ناکن جوان را کیماییه دکه جدونم örneğin 500 kilo mahsul bistine destine ilacı kullanmış ne çünkü ilacı gündiye hin çandını gündiye organik hemci aslında zamanı meda ve zamanı da insan tadını da bir obezite buna. Rastı. Ama çama da ben işte vatıştı ne organik. Bana dokun hiç vatıştana da ilaç hane. Ev ilacı derbasa و محصولی بیاد و دخوی در باس هندری تاده به اویلاجه هیچ هندری تاده کیمیاسال است اونشته پروبلم چیده به جبوی باید میلاجی ürünü ارگانیک tavsiye dikin ام بین گنم temel gıdayı نه و میوه و حنارات تنبه Jiyan devam دبه جیان devam که اما گنم تنبه her çeşit sekeni, nantine, makarnatine, bisküvitine, hem biri tane yani. Evet. Emin atmışlar ki de sertifikalı tohum çiftçi kara tavsiye edilen sertifikalı tohum çiğe. Ev tohuma ilaçgiriye. Tabi gudari de çinisa haşere ne vi tohumi nakwa. Ama gote her piyasa tohumi piyasa be ilaç be sertifikatı tabi bir çini ilaç ne ilaçgiriye diye tedari deneri mahsulete cıcı در نکرد çünkü حشره چیه علاج تا خوریه سیوی آبی امشتیفچی خاره سرتیفیکال توخم tavsiye ediken devleti götü sertifikalı tohum biçini destek ederdi. Yani bir nevi peri mesafi bir tohumu götü pence kati de kiri 25 devlet nevi bir zaten yani kısmen ki devlet götü sertifikalı biçini az desteklemiş kim tavsiye komaydı codkar emerhane ام بین فوار چه دبن تارم فوار چه دبن لباجارا زیل و باجاره گو ام بین اورفا ادنا آنتالیا موشیجی چه دبن اره ام دخوازم گو جودکار ما هر و فوارانا
takip bikin, ziyaret bikin. Çünkü fuar çene? Fuar tişti ne tena fuarı Wan dibînin ne çifti dara vayı dibine dara vayl ardı xav dike. Mesela em ben bir biçare ra erbere abi dedi. Em de anız yakma. Teknoloji çiye biye dibe anıza ekim de olur. Yani anıza ekim ji çiye dibe. Makine hene. Ego çiftçi fuarı bir vitişti bibine. Em tavsiye dikin çiftçi guarne zeyle yani fuara. wan jî takip bikin baş dibê em Evet. bêjin. Emi de bir balkonu tego seram ha zamanı me stresli derbastı be. Em darne iş, jiş tena mal, em dixwazin guhin ki bu stresê xwe bavê. Em bu stresê xwe çito davên işte insan hay hayvanekî xwe pêra dilîze. Helbet. İnsan hay zarokê xwe ra dilîze. Ki zamanı me de jî insan pir tenê dî yaşamıştı. Rast Tenê xwe. tenetî zêde bûye li başarê Tenê. mesela. اتکی چوب کی تنه سترس یا چطور باوی تداری البالکونی ساخسیه که خواهد یا امین Kulül keke tiştek تشتی که خواهد چینی تداری تشخارا پی ودنی آب دادی ت پاک دکی پی سترس خواهد آوی هیده تشتی که وانی شای تگود چما عشت بن دبی بیدکیه کی دین قارشی خواه 20 ریا 20 ریا و دنمی وید yani ve 20 lira her peyda baka hara yani baka hara tiştê ne baş bêje gotin 20 ne lira baş şuna da böyle aşk mı be tiştê xweş bêje tişti xoş da 20 lira jera beje ev tişti hani gutu be aşk be tane tekrar canlanmıştı be yani sevgi her tişti jiyan dike rast e yê baş ez gelek spas kim dema me nema malava ava Mehmet Tekçen de ziyarê ziraetê ji bo agahiya hêja ku edane me Mehmet Bilgin ji bo jî ez gelek spas kim gotinek wê dawiye bêst dikarim bigirim Eşki ve beşmem yani dengayiye de birem nene biri insana. bila her timem Yani özellikle endeziyarci özellikle yani bu işi ziraat edike kibesa. Fark naka jotkarcı da be yani çandırıcı yani hayvancılık edike. Çünkü meva pandemi edecdi, meva deprem edecdi. Ama aynı zamanda cem depremzeden hem rahayetine ve derece depremde Şubat da ki rahmeti biyasam ve derece Xadir rahmet xaşab ki hem vecib bejin. Me deprem edecdi me vadi tarım, ziraat, hayvancılık yani taliye vetene. yani divê ev nahe bê ku jiyan ka bikare berdewam bike. Ve derece ser ve konuya em ben Hanare Suriye ve Lavanta ve Zavun ve ve derece belediye Suriye Rasulav Rez düşünüm. Kaymakam Bey İbrahim Güneş ve belediye başkan vekili Rasulav Rez düşünüm. Mevr serdikine ikonacı Sılav Hoca var habun. Em slavê xwe bişînin ez gelek spas kim malava ava û Samiya kan ende ziyarê ziraetê ji mûşe heyavir sersera serçava hûn hatin belkî îro me heqî wek kul wekir jaliyê Sûrûcê ve me berhemê wan nîşandan careke dî inşallah xebatê baş li derê heye rast e em jî li pê wan terin inşallah tiştekî ew heye em jî em zav spas dikin ji wara ji bernamaya ê ku we çêkiriye serî ji we û ji ekîba waran ku me ladirê misafir gazî kiriye em zav spas dikin ji wara bu sebebê ku welayetê xwe jî me danas kirin müdürê me Mehmet Gün Çandîn Daristanî müdüriyê me îl müdüriyê me û şube müdürî arkadaşê me û hevalê me xebatkar tev selam hebû jaderê ra em jî selam dibêjin em dibinê emrê evkêdanê dibinê emrê êko bi çandinî ra jotkaran ra êko xwedana xwe dixine axê em dibinê emrê wan dane û derê me jî dîsa me gotibe dîsa jî bêjin heta li pişt vekiriye serserê xwe û serçavê xwe em beklê wan dikin ku em bên serçavên ez bêjim berê her du peyamê dawiyê jî ez bixwînim silav gotî em her hefte li we temaşe dikin em îro gelekî kêfxweşin ji bo vê bernameyê Besna Ergun û Elfanî Şandiye her wadîse merheba hevalno gotiye ji emekê were ji bernameya were em gelek spas dikin bi taybetî ji Mehmet Tekçer ez gelek silav dikim gotiye li her welatê me tiştekî hêja çêdibê ji bo bernameya we ku ev anîn bîra me em gelek spas dikim Meryem İlkek Şandiye û dibêje ez nexweşê şekirim jî zêl tavsiyê Mehmet Tekçe guhdarî bikim derbasî bê xwe de şîfayê bide we vê heftê jî wekî her tiştê xweş em hatin dawiya bernameya xwe hefteyeke dî dîsa mijar û mêvanên hêja em ê li vê derê bin xwe baş binêrin dawiya wê heftê xweş derbas bê.
ورا تسحل عندم كتكش غرا أبشن سالي بيا تما وزله بيا ديتنا تما ورا 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 تسحل عندم كتكش غرا أبشن سالي بيا تما وزله بيا ديتنا تما أزدنا لم بهفالم أزدنا لم بوما تشكي دلد بجد ما تما روس بيو سروزرا ورا 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 تسحلان بكتشكش فرا أبشن سالب يا تما وزله يا ديتنا تما ورا 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 تسحلان بكتشكش فرا أبشن سالب يا تما وزله يا ديتنا تما